Nyanyui la abe ale si Marko ŋlɔe ene. Marko tagbãtɔ. Yohanes le gbeƒã Kristo la. Yesu Kristo si nye Mawu ƒe vi la ƒe nyanyui la ƒe gɔmedzedzee nye si. Abe ale si wòŋlɔe ɖi le nyagblɔɖila Yesaya ƒe agbalẽ me ene be, madɔ nye dɔla ɖe ŋgɔwò be wòadzra wò mɔ la ɖo. Ame si ƒe gbe le ɖiɖim le gbea dzi be, midzra Yehowa ƒe mɔ ɖo, miwɔ eƒe mɔtatawo woanɔ dzɔdzɔe nɛ. Yohanes Mawutsidetanamelae nye dɔla sia. Enɔ gbedzi eye wònɔ mawunya gblɔm be amewo nade tsi ta ne wòafia wo be wotrɔ dzime, ale be wòatsɔ woƒe nu vɔ̃wo ake wo. Ame geɖe ŋutɔ tso Yerusalem kple Yudea nutowo me yi gbea dzi be yewoakpɔ Yohanes, eye yewoase gbedeasi si wòtsɔ vɛ la. Esi ame siawo ʋu woƒe nu vɔ̃wo me nɛ vɔ la, ede mawutsi ta na wo le Yɔdan tɔsisi la me. Wotɔ awu si Yohanes do la kple kposɔfu, eye wòtsɔ lãgbalẽtsi bla ka bla awua dzi. Eƒe nuɖuɖu koe nye ʋetsuviwo kple gbemenyitsi. Egblɔ na eƒe nyaselawo be, ame aɖe gbɔna kpuie si de ŋgɔ wum sãa. Nyemedze be mabɔbɔ atu eƒe atokota ŋu ka gɔ̃ hã o. Nye la, tsi ko metsɔ de mawutsi ta na mi, gake eya adee na mi kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. Yohanes de mawutsi ta na Yesu. Ɣe ma ɣi la, Yesu tso Nazaret le Galilea va Yohanes gbɔ, eye Yohanes de mawutsi ta nɛ le Yɔdan tɔsisi la me. Esi Yesu nɔ dodom tso tsia me la, ekpɔ be dziƒowo nu ʋu, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe si nɔ akpakpa ƒe nɔnɔme la nɔ ɖiɖim ɖe edzi. Gbe aɖe ɖi tso dziƒo be, wòe nye vinye si gbɔ nyemelɔ̃a nu le o, wò me mekpɔa ŋudzedze le. Abosam te Yesu kpɔ. Enumake Gbɔgbɔ Kɔkɔe la do dui wòyi gbedzi. Enɔ agbea dzi ŋkeke 40, eye Satana va tee kpɔ. Enɔ lã wɔadawo dome, eye mawudɔlawo va do ŋusẽe to subɔsubɔ me. Dɔ la ƒe gɔmedzedze le Galilea. Esi fia Herod lé Yohanes de gaxɔ me vɔ megbe la, Yesu yi Galilea be yeagblɔ Mawu ƒe nyanyui la. Eɖe gbeƒã be ɣeyiɣi la de azɔ. Mawu fiaɖuƒe la gogo. Mitrɔ dzime ne mianɔ agbe ɖe nyanyui la ƒe ɖoɖowo nu. Yesu yɔ nusrɔ̃la gbãtɔ eneawo. Gbe ɖeka esi Yesu ɖi tsa tso Galilea ƒuta va yina la, ekpɔ Simɔn kple nɔvia Andrea wonɔ asabu dam ɖe ƒua me, elabena ɖɔkplɔlawo wonye. Yesu yɔ wo hegblɔ na wo be, miva dze yonyeme ne mawɔ mi miazu amewo ɖelawo. Enumake wogblẽ woƒe asabu ɖi hedze eyome. Esi wozɔ ƒuta la yina sẽe la, Yesu gakpɔ Zebedeo ƒe viŋutsuwo, Yakobo kple nɔvia Yohanes hã wonɔ ʋu me nɔ woƒe ɖɔwo sam. Eyɔ woawo hã be woadze ye yome. Ale wogblẽ wo fofo Zebedeo kple ɖɔkplɔlawo ɖe ʋua me hedze Yesu yome enumake. Yesu yɔ dɔ ŋutsu gbɔgbɔ vɔ̃tɔ aɖe. Yesu kple ame siwo nɔ eŋu la va ɖo Kapernaum, eye woyi Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe la le Dzudzɔgbe ŋkeke la dzi. Yesu fia nu amewo le afi ma. Ame siwo nɔ ƒuƒoƒea la ƒe mo wɔ yaa le Yesu ƒe nufiafia ŋuti, elabena efia nu wo kple kakaɖedzi blibo. Le nyateƒe me la, ale si wòfia nui la to vovo sãa tso ale si woƒe
agbalẽfialawo fianɛ la gbɔ. Ŋutsu aɖe si me gbɔgbɔ vɔ̃ nɔ la hã nɔ ƒuƒoƒe la gbe ma gbe. Ame sia de asi lidodo me be, Yesu Nazaretitɔ, nu ka ta nèle fu ɖem na mí ɖo? Ɖe nèva be yeatsrɔ̃ mía? Menya ame si nènye, wòe nye Mawu ƒe Vi kɔkɔetɔ la. Yesu blu ɖe ta gblɔ be, zi ɖoɖoe eye nàdo go le eme. Le Yesu ƒe gbeɖeɖea nu la, gbɔgbɔ vɔ̃ la do ɣli sesĩe, tsɔ amea xlã ɖe anyi ŋɔdzitɔe, eye wòdo go le eme. Nuwɔna sia wɔ nuku na eteƒekpɔlawo ŋutɔ, eye woƒo nu le eŋu. Wobia wo nɔewo bena, nufiafia yeye kae nye esia? Etsɔ ŋusẽ dia se na gbɔgbɔ vɔ̃wo, eye woɖoa toe. Nu si Yesu wɔ la na be eƒe ŋkɔ ɖi hoo le Galilea nuto katã me le ɣeyiɣi kpui aɖe megbe. Yesu da gbe le dɔléla geɖewo ŋu. Yesu kple eŋutimeawo do go le ƒuƒoƒe la. Yakobo kple Yohanes kpe ɖe wo ŋu, eye woyi Simon kple Andrea ƒe aƒe me. Ŋudza lé Simon lɔ̃xo, eye wònɔ dɔba dzi hafi wode. Ale wogblɔe na Yesu. Yesu yi dɔnɔ la ƒe aba gbɔ. Elé eƒe alɔnu, eye wònɔ alinu. Dzixɔxɔ sesẽ si nɔ nyɔnu la ƒe lãme la nu bɔbɔ enumake, eye eƒe lãme sẽ. Ale wòtso yi ɖaɖa nu va ɖo wo kɔme. Esi ɣe nɔ to ɖom la, wokplɔ dɔléla vovovowo kple ame siwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo le la va egbɔ le aƒe si me wònɔ la, be wòada gbe le wo ŋu. Kapernaum du blibo la katã kloe va ƒo ƒu ɖe ʋɔtrua nu be yewoakpɔ nu. Yesu da gbe le dɔléla geɖewo ŋu, eye wònya gbɔgbɔ vɔ̃wo do goe le ame aɖewo me fiẽma. Meɖe mɔ na gbɔgbɔ vɔ̃awo be woaƒo nu o, elabena wonya ame si wònye. Mawunyagbɔgblɔ le duwo me. Le fɔŋli la, Yesu ɖeka do go, eye wòɖe eɖokui ɖe aga be yeado gbe ɖa. Le ɣeyiɣi aɖe megbe la, Simon kple ame bubuawo do go yi ɖadii. Esi wokpɔe la, wogblɔ nɛ be, Aƒetɔ, ameha la le diwòm. Yesu ɖo ŋu na wo be, ele be míayi du bubuwo hã me be magblɔ nyanyui la na woawo hã, elabena esia ta meva ɖo. Ale wòzɔ mɔ tsa le Galilea nutowo katã me henɔ mawunya gblɔm le woƒe ƒuƒoƒewo, eye wònɔ gaɖem ame siwo gbɔgbɔ vɔ̃wo de gae la hã. Yesu da gbe le anyidzela aɖe ŋu. Gbe ɖeka la, anyidzela aɖe va dze klo ɖe Yesu ƒe akɔme, eye wòɖe kuku nɛ vevie be wòada gbe le ye ŋu. Egblɔ na Yesu be, ne elɔ̃ la, na ŋutinye nakɔ. Anyidzela la ƒe nu wɔ nublanui na Yesu ŋutɔ, eya ta wòka asi eŋu hegblɔ nɛ be, melɔ̃, ŋutiwò nekɔ. Enumake anyidzela la ƒe lãme sẽ. Yesu dɔe enumake kple sedede vevi sia be, kpɔ egbɔ be megblɔ nu sia na ame aɖeke o, ke boŋ yi nàtsɔ ɖokuiwò afia nunɔla la, eye nàna vɔsanu siwo Mose ɖo ɖi na ameŋukɔkɔ abe ɖaseɖiɖi na wo ene. Gake esi ŋutsu la dzo yina la, eɖe gbeƒã eƒe lãmesẽ kpɔkpɔ la na amewo le mɔa dzi. Le esia ta ameha gã aɖe nye zi ɖe Yesu dzi, ale be megate ŋu yi du aɖeke me o, ke boŋ etsi gbea dzi. Ke le afi sia hã la, amewo tso teƒeteƒewo va egbɔ. Marko 2. Yesu da gbe le lãmetututɔ aɖe ŋu. Le ŋkeke aɖewo megbe la,
Yesu gatrɔ yi Kapernaum. Esi wòɖo afi ma la, eƒe ŋkɔ ɖi ho le du blibo la me le ɣeyiɣi kpui aɖe ko me. Medidi kura hafi aƒe si me wònɔ la yɔ fũu kple amewo o. Aƒea me yɔ ale gbegbe be nɔƒe aɖeke meganɔ ʋɔtrua nu hã o. Yesu de asi mawunyagbɔgblɔ me na ameha la. Sẽe la, ŋutsu 4 aɖewo kɔ lãmetututɔ aɖe ɖe aba dzi gbɔna Yesu gbɔe. Ke le ameawo ƒe agbɔsɔsɔ ta la, womete ŋu ɖo egbɔ o. Le esia ta woyi ɖaɖe do ɖe xɔ si me Yesu nɔ la tame, heɖiɖi dɔnɔ la kple eƒe aba ɖe ekɔme. Yesu kpɔ be ŋutsu 4awo ƒe se vevie be yeate ŋu ayɔ dɔ wo nɔvi la, eya ta egblɔ na dɔnɔ la be, vinye, wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke o. Ke Yudatɔwo ƒe agbalẽfiala siwo nɔ afi ma la gblɔ le woƒe dzi me be, nu ka? Ame sia gblɔ busunya. Ɖe wòbu be Mawue yenyea? Menya be Mawu ɖeka hɔ̃ koe ate ŋu atsɔ nu vɔ̃wo ake oa? Yesu nya nu si bum ameawo nɔ, eya ta egblɔ na wo enumake be, aleke wɔ nuwɔna sia ɖe fu na miaƒe susuwo alea? Kae bɔbɔ wu be woagblɔ na lãmetututɔ la be, wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke wò loo, alo woagblɔ nɛ be, tso, kɔ wò aba nɛ nàzɔ azɔli, be miadze sii be wona ŋusẽ Amegbetɔvi la be wòatsɔ nu vɔ̃wo ake le anyigba dzi. Egblɔ na lãmetututɔ la be, mele gblɔ na wò be tsitre, ŋlɔ wò aba nàyi aƒe me. Ŋutsu la tso enumake, kɔ eƒe aba, eye wòzɔ to ameawo dome dzo. Ameawo katã ƒe nu ku, wokafu Mawu, eye wogblɔ be, míekpɔ naneke teƒe ala kpɔ o. Yesu yɔ Mateo. Yesu gado go yi ƒuta, eye wòfia nu ameha si kplɔe ɖo la. Esi wòzɔ yina la, eva ke ɖe Levi, Alfio ƒe vi ŋu, wònɔ anyi ɖe dugadzɔƒe. Yesu gblɔ nɛ be, va dze yonyeme. Levi tso enumake, eye wòdze Yesu yome. Le fiẽme la, Levi kpe Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo be woava ɖu nu le yeƒe aƒe me. Dugadzɔlawo kple nuvɔ̃wɔla geɖewo hã nɔ ame siwo wokpe la dome, elabena ame siawo ƒomevi hã nɔ Yesu yome. Agbalẽfiala siwo tso Farisitɔwo dome la kpɔ Yesu wònɔ nu ɖum kple dugadzɔlawo kple nuvɔ̃wɔlawo. Ale wobia eƒe nusrɔ̃lawo fewuɖutɔe be, nu ka ta miaƒe Aƒetɔ le nu ɖum kple nuvɔ̃wɔlawo kple dugadzɔla siawo ɖo? Yesu se nya siwo gblɔm wonɔ la, ale wògblɔ na wo be, menye lãmesesẽtɔwoe hiã gbedala o, ke boŋ dɔnɔwoe. Menye ame dzɔdzɔewo ta me va ɖo o, ke boŋ nuvɔ̃wɔlawo ta, be woadzudzɔ nu vɔ̃ wɔwɔ. Yesu ƒo nu le nutsitsidɔ ŋu. Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo kple Farisitɔwo tsia nu dɔna ɣe aɖewo ɣi. Gbe ɖeka esi wogatsi nu dɔ alea la, ame aɖewo va Yesu gbɔ va bia nu si ta eya ƒe nusrɔ̃lawo metsia nu dɔna o ɖo. Yesu ɖo eŋu na wo be, ɖe wòle be ŋugbetɔsrɔ̃ xɔlɔ̃wo natsi nu adɔ, agbe nuɖuɖu le eƒe srɔ̃ɖekplɔ̃ ŋua? Gbeɖe, zi ale si ŋugbetɔsrɔ̃ la le wo gbɔ ko la, womatsi nu adɔ o. Gake ŋkeke aɖe li gbɔna, esi wole ŋugbetɔsrɔ̃ la kplɔ ge le wo gbɔ, ale woatsi nu adɔ. Menyo be woatsɔ avɔnuɖeɖi yeye aka avɔ vuvu o, elabena ne wowɔe alea la, avɔ yeye la aho ɖa le teƒe la, eye teƒe si vuvu la alolo ɖe edzi wu. Womekɔa aha yeye hã ɖe lãgbalẽgolo xoxo me o, elabena ne wowɔ esia la, aha yeye la ƒe ŋusẽ ana be lãgbalẽgolo la nawo, eye aha la kple lãgbalẽgolo la katã dome agblẽ. Lãgbalẽgolo yeye mee wòle be woakɔ aha yeye ɖo. Yesu ƒe nusrɔ̃lawo ŋe bli le Sabat dzi. Gbe ɖeka le Dzudzɔgbe dzi, esi Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo zɔ to bligble aɖe me yina la, nusrɔ̃lawo ŋe bli aɖewo heɖu,
Farisitɔ aɖewo kpɔ wo, eye wobia Yesu be, nu ka ta wole nu si mele se nu o la wɔm le Dzudzɔgbe ŋkeke la dzi ɖo? Eɖo eŋu na wo be, ɖe miexlẽ nu si David kple eŋumewo wɔ esi dɔ wu wo, eye woɖo xaxa me kpɔa? Esi Abiata nye nunɔlagã la, David yi ɖe Mawu ƒe aƒe la me, eye wòtsɔ abolo tɔxɛ si wòtsɔ ɖo Mawu ŋkume la, eye eya kple etɔwo mae heɖu, togbɔ be mele se nu be ame aɖeke naɖu abolo sia o, negbe nunɔlawo ko. Egblɔ yi dzi be, Dzudzɔgbe ŋkekea la, ɖe woɖoe anyi be wòaɖe vi na ame, menye be ame nazu kluvi na Dzudzɔgbe ŋkeke la o. Gake la, ŋusẽ le Amegbetɔ Vi la si ɖe Dzudzɔgbe ŋkeke la dzi. Marko ta 3. Yesu dagbe le dɔnɔ aɖe ŋu le Sabat dzi. Yesu gayi Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe le Kapernaum, eye wòkpɔ ame aɖe si tsitsi lé asi na la le afi ma. Esi wònye Dzudzɔgbe ŋkeke ta la, Yesu ƒe futɔwo nɔ ŋku lém ɖe eŋu tsitotsito be adagbe le ame aɖe ŋu mahã. Ne wòwɔe la, yewoatsɔ nya ɖe eŋu. Yesu yɔ amea be neva tsi tsitre ɖe ameha la ŋkume. Etrɔ ɖe wo gbɔ hebia wo be, enyo be woawɔ dɔmenyo le Dzudzɔgbe ŋkekewo dzia? Alo enye ŋkeke si dzi woawɔ nu nyui loo alo vɔ̃? Ameawo katã zi kpi, eye womeɖo biabia siawo ƒe ɖeke ŋu nɛ o. Yesu tsa ŋku le ameawo dzi dzikutɔe, elabena eɖe fu na eƒe susu ŋutɔ be womesia veve ɖe wo nɔewo ti o. Azɔ egblɔ na amea be, dzɔ wò asi. Amea wɔe, eye enumake eƒe asi gaɖɔ ɖo. Esi Farisitɔwo kpɔ esia la, wotso enumake ɖawɔ ɖoɖo kple Herod, dunyaheha si de Roma dziɖuɖu dzi la le ale si woawɔ awu Yesu la ŋuti. Yesu yɔ dɔ ame geɖewo le ƒuta. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖe wo ɖokui ɖe aga heyi ƒua ta, eye ameha gã aɖe dze wo yome tso Galilea. Esi wose nu siwo katã Yesu nɔ wɔwɔm ta la, ame geɖe siwo tso Yudea, Yerusalem, Idumea kple nuto siwo le Yɔdan tɔsisi la ƒe go keme kple Tiro kple Sidon nutowo me hã va. Yesu vɔ̃ be amewo ava mimi ye ɖo, eya ta ebia tso eƒe nusrɔ̃lawo si be woadi ʋu sue aɖe ada ɖi, ale be ne ameawo mimi ye ɖo fũu akpa la, yeage ɖe eme ado le wo dome, elabena eda gbe le dɔnɔ geɖewo ŋu gbe ma gbe, ale gbegbe be dɔnɔ bubuwo ƒo zi ɖe eŋu fũu henɔ didim be yewoaka asi eŋu ko. Nenye be ame siwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo le la kpɔ Yesu la, wodzi anyi ɖe eƒe akɔme hedoa ɣli be, "Wòe nye Mawu ƒe Vi la." Gake Yesu dia se na wo vevie be womegana ame aɖeke nanya ame si yenye o. Yesu tia eƒe nusrɔ̃la 12. Le nu siawo megbe la, Yesu yi to aɖe dzi, eye wòbia tso ame siwo wòtia la si be woava do go ye le afi ma, eye woyi. Azɔ la, etia ame 12 be woanye apostolowo, ame siwo anɔ eŋuti gbeawo tso gbe, eye wòadɔ wo woayi aɖagblɔ mawunya na amewo, eye wòna ŋusẽ wo be woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe le amewo me. Ame 12 siwo wòtia la ƒe ŋkɔwoe nye Simon, ame si wòna ŋkɔe be Petro, Yakobo kple nɔvia Yohanes, Zebedeo ƒe vi siwo Yesu na ŋkɔe be Dziɖegbe ƒe viwo, Andrea, Filipo, Bartolomeo, Mateo, Toma, Yakobo Alfio ƒe vi, Tadeo, Simon ame si nye Zalote, dunyahehamenɔla, kple Yuda Iskariot, ame si va dee asi. Yesu kple Belzebul. Esi Yesu trɔ yi aƒe si me wòdze la, amehawo gade asi ƒoƒo me ake
eye eteƒe medidi o la, aƒea me yɔ kple amewo. Ameawo sɔgbɔ ale gbegbe be womekpɔ ɣeyiɣi ne woaɖu nu gɔ̃ hã o. Esi eƒe ƒometɔwo se nya sia la, wova be yewoakplɔe ayi yewo gbɔe, elabena wobu be eƒe tagbɔe da. Gake Yudatɔwo ƒe agbalẽfiala siwo tso Yerusalem va afi ma la gblɔ be Belzebul gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fia si le eme lae le fu ɖem nɛ. Esia hã tae gbɔgbɔ vɔ̃wo ɖoa toe ɖo. Yesu yɔ ɖeklemiɖela siawo, hedo lo sia na wo be, aleke Satana agate ŋu atsi tsitre ɖe Satana ŋuti? Fiaɖuƒe si ma ɖe eve la, mate ŋu anɔ te o, agbã godoo. Aƒe si me mama kple dzrewɔwɔ le la hã mate ŋu anɔ te o. Ne Satana tsi tsitre ɖe eya ŋutɔ ɖokui ŋu la, ekema mate ŋu anɔ te o, ke boŋ atsrɔ̃. Le nyateƒe me la, ame aɖeke mate ŋu age ɖe ŋusẽtɔ ƒe aƒe me, alɔ eƒe nunɔamesiwo adzoe o, negbe ɖeko wòbla ŋusẽtɔ ma gbã, ekema ate ŋu aha eƒe aƒemenuwo. Mele nyateƒe la gblɔm na mi be, woatsɔ amewo ƒe nu vɔ̃wo kple woƒe busunyawo katã ake wo. Ke ame sia ame si agblɔ busunya ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋu la, womatsɔe akee gbeɖe o. Ame sia wɔ nu vɔ̃ mavɔ. Yesu gblɔ nya sia, elabena ameawo nɔ gbɔgblɔm be gbɔgbɔ vɔ̃ le eme. Ame siwo nye Yesu ƒe ƒometɔ vavãwo. Azɔ Yesu dada kple nɔviawo va aƒe si me wònɔ la godo. Wodɔ ame aɖe be wòayɔe na wo. Ameha gã aɖe nɔ anyi ɖe egbɔ ƒo xlãe, eye wogblɔ nɛ be, dawò kple nɔviwò ŋutsuwo di be yewoakpɔ wò le aƒea godo. Yesu biae be, ame kae nye danye? Ame kawoe nye nɔvinye ŋutsuwo? Etsa ŋku le ame siwo ƒo xlãe la dome godoo, eye wògblɔ be, ame siawoe nye danye kple nɔvinye ŋutsuwo. Ame sia ame si wɔa Mawu ƒe lɔlɔ̃nu la, enye nɔvinye ŋutsu, nɔvinye nyɔnu alo danye. Marko ta enelia. Yesu dolo tso nuku la ŋu. Eva eme be ame geɖewo gava ƒoƒu ɖe Yesu ŋu esime wònɔ nu fiam le ƒuta. Le ameawo ƒe agbɔsɔsɔ ta la, ege ɖe ʋu aɖe me hafi nɔ nua fiam. Efia nu geɖe amewo le lododowo me. Egblɔ na wo be, miɖo to miasee. Agbledela aɖe yi nuku ge ɖe eƒe agble me. Nuku siwo wòwu la ƒe ɖewo ge ɖe mɔto, eye xeviwo va fɔ wo mi. Ɖewo hã ge ɖe kpenyigba dzi, afi si ke sue aɖe ko nɔ. Nuku siawo tsi vlɔvlɔvlɔ, gake esi ŋudɔ ʋu ɖe wo dzi la, woyrɔ, eye woku, elabena woƒe kewo mede to o. Nuku bubuwo ge ɖe ŋuwo me, eye esi wonɔ tsitsim la, ŋuawo vu tsyɔ wo dzi ale be womete ŋu tse ku aɖeke o. Ke nuku aɖewo ya ge ɖe anyigba nyui dzi, eye wotse ku 30, eye ɖewo tse 60, eye ɖewo hã tse 100. Azɔ Yesu gblɔ na wo be, ame si to senu li na la nesee. Lododo la ƒe taɖodzinu. Le esia megbe la, esi Yesu kple eƒe nusrɔ̃la 12 kpakple nusrɔ̃la bubuwo susɔ la, nusrɔ̃lawo biae be, lododo sia gɔme ɖe? Yesu ɖo ŋu na wo be, miawo la, wona mɔ mi be mianya mawufiaɖuƒe la ƒe nu ɣaɣlawo, ke woɣla esiawo ɖe ame siwo le fiaɖuƒe la godo to lododo me. Miɖo ŋku edzi be, togbɔ be wokpɔa nu, eye wosia nu hã, womele nugɔme se ge, alo atrɔ ɖe Mawu gbɔ, be wòatsɔ woƒe nu vɔ̃wo ake wo o. Lododo tso nuku la ŋu ƒe gɔmeɖeɖe. Ale Yesu gblɔ na wo bena, ke nenye be miawo hã miete ŋu se lododo sia gɔme o ɖi, aleke miawɔ ase esiwo mava to emegbe la gɔme?
Agbledela si ŋu meƒo nu tsoe lae nye ame si gblɔa mawunya na amewo. Mɔto afi si nuku aɖewo kaka ɖo lae nye ame siwo ƒe dziwo ku atri. Ne wose mawunya la, Satana va te wo kpɔ ko la, woŋlɔa nya la be enumake. Kpenyigba si dzi nuku aɖewo ge ɖo lae nye ame siwo sia mawunya la, eye woxɔnɛ kple dzidzɔ, gake abe nuku siwo miena ɖe anyigba ma ƒomevi dzi ene la, woƒe kewo medea to o, eye togbɔ be wotsina vlɔvlɔ hã la, ne yometiti va ko la, wogbɔdzɔna. Ŋunyigba si dzi nuku aɖewo ge ɖo lae nye ame siwo sia nyanyui la, woxɔnɛ ɖe woƒe dziwo me, gake xexe sia me ƒe dzitsitsi ɖe kesinɔnuwo ŋu, loloetsotso na dzidzedzekpɔkpɔ kple xexea me ƒe nudzroame geɖewo zua ŋuvuna tsoa Mawu ƒe nya si wose la dzi. Metsia ku aɖeke o. Azɔ anyigba nyui lae nye ame siwo xɔa Mawu ƒe nya la le nyateƒe me, eye wotsia ku geɖe na Mawu. 30, 60 alo 100 gɔ̃ hã. Lododo tso akaɖi si le afia nu te la ŋu. Yesu yi edzi bia nusrɔ̃lawo be, nenye be ame aɖe si akaɖi ɖe wòtsɔa nutsɔa edzi alo danɛ ɖe abati te mahã, alo menye akaɖi titie wodanɛ ɖo be wòaklẽ na amewo o mahã. Nu siwo katã le gaɣla fifia la ava dze le gaglã gbe ɖeka. Ne tosenu li na mi la, misee, mikpɔ egbɔ be miwɔ ɖe nu siwo miese la dzi, elabena ne miele esia wɔm la, ekema miase nu siwo katã mefia mi la gɔme. Ame si si nu le la, eyae woana nui, eye ame si si nu mele o la, woaxɔ sue si le esi la gɔ̃ hã le esi. Lododo tso nuku ƒe tsitsi le eɖokui si ŋu. Lododo bubu si fia le si Mawu fiaɖuƒe la le lae nye esi: agbledela aɖe ƒã nuku ɖe eƒe abɔ me, eye wòdzo, ke le ŋkeke aɖewo megbe la, nuku la ŋutɔ tsi le eɖokui si, eye agbledela la mewɔ dɔ aɖeke o, elabena anyigba la ŋutɔ nyo xoxo. Gbã la, aŋgbafɛwo do tso anyigba ƒe tume. Emegbe la, nuku la ƒo se, eye mlɔeba la, etse ku. Ke esi kutsetse la ɖi la, agbledela la yi agble la me kple eƒe nuxahɛ, eye wòxa nuku la. Lododo tso atiku sue la ŋu. Yesu yi edzi bia wo be, aleke gɔ̃ maɖe ale si Mawu fiaɖuƒe la le la afia mie? Lododo katututu matsɔ asɔ kplii? Mawu fiaɖuƒe la le abe atiku suetɔ kekeake ene le anyigba dzi. Togbɔ be ele alea hã la, ne woƒãe la, etsina zua ati dzɔatsu le abɔmetiwo katã dome, eye wòɖia alɔ legbe siwo me xeviwo wɔa atɔ ɖo hekpɔa gbɔɖeme le wo me. Lododo ŋu dɔ wɔwɔ. Yesu wɔ lododo vovovowo ŋu dɔ tsɔ fia nu amewo. Ewɔ esiwo gɔme amewo ate ŋu ase la ŋu dɔ. Le nyateƒe me la, ne Yesu le nu fiam le dutoƒo la, lododo sɔŋ ko ŋu dɔ wɔna. Ke emegbe ne eya kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖe aga la, eɖia wo gɔme na wo. Yesu tsi ahom nu le atsiaƒu dzi. Esi ɣe nɔ to ɖom la, Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, mina míatso ƒu la ayi eƒe go evelia dzi. Eya kple eƒe nusrɔ̃lawo ge ɖe ʋu aɖe me, eye wodze mɔ hegblẽ ameha la ɖe ƒua ta, ke ʋu bubuwo hã dze wo yome. Esi wozɔ yina sẽe la,
ahom sesẽ aɖe de asi tutu me. Esia na be ƒutsotsoewo ŋe dze ʋu la me ale gbegbe be esusɔ vie ko ʋu la nanyɔ. Togbɔ be esiawo katã nɔ edzi yim hã la, Yesu ya ziɔ suɖui le ʋua ta henɔ alɔ̃ dɔm dziɖeɖitɔe. Nusrɔ̃lawo ʋuʋui sesĩe wònyɔ. Wobiae vɔvɔ̃tɔe be, Nufiala, metsɔ ɖeke le eme be míele nyɔnyrɔm oa? Yesu blu ɖe ya la ta enumake, eye wòɖe gbe na ƒu la hã be, zi ɖoɖoe. Ya sesẽ la tɔ enumake, eye ƒu la zi ɖoɖoe toŋtoŋtoŋ. Azɔ etrɔ ɖe nusrɔ̃lawo ŋu bia wo be, nu ka ta mievɔ̃ alea gbegbe ɖo? Ekema va se ɖe fifia hã la, miexɔ dzinye se oa? Vɔvɔ̃ ɖo nusrɔ̃lawo ŋutɔ, woƒe mo wɔ yaa, eye wogblɔ na wo nɔewo be, ame ka gɔ̃e nye esia, be yawo kple ƒutsotsoewo hã ɖoa toe. Marko ta 5. Yesu dagbe le Gadaratɔ gbɔgbɔvɔtɔ aɖe ŋu. Wotso ƒu la, eye woge ɖe Gadaratɔwo ƒe nutowo me. Esi Yesu dogo le ʋua me la, ŋutsu aɖe si me gbɔgbɔ vɔ̃ le la dogo tso yɔdoawo me va kpee. Ame sia ƒe nɔƒee nye ameɖibɔ me, eye ame aɖeke mate ŋu ablae alo ade gakɔsɔkɔsɔ gɔ̃ hãe o, elabena zi geɖe wodia gakɔsɔkɔsɔ eƒe asiwo kple afɔwo, ke etsua wo keŋkeŋ. Ame aɖeke mesesẽ wui alée wòanɔ anyi kpoo o. Le ŋkeke kple zã me sia la, enɔa tsatsam le yɔdowo dome kple togbɛwo dzi, nɔa ɣli dom henɔa eɖokui sim kple kpe ɖaɖɛwo. Ame sia kpɔ Yesu xoxoxo esi wònɔ ƒua dzi gbɔna, eya ta esi wòɖi koko la, eƒu du va tui hedze klo ɖe eƒe akɔme. Edo ɣli sesĩe be, nya kae le nye kple wò dome? Wò Yesu, Mawu Dziƒoʋĩtɔ la ƒe Vi, le Mawu ta mègawɔ funyafunya aɖekem o. Elabena Yesu nɔ gbɔgblɔm nɛ be, dogo le ŋutsu sia me, wò gbɔgbɔ vɔ̃. Yesu bia gbɔgbɔ vɔ̃ la be, ŋkɔwò ɖe? Eye wòɖo eŋu nɛ be, ŋkɔnyee nye Legio, elabena míesɔ gbɔ ɖe ame sia me. Azɔ gbɔgbɔ vɔ̃awo ɖe kuku na Yesu vevie be, meganya yewo ɖo ɖe dudidi aɖeke me o. Eva eme be, aƒehawo ƒe ha gã aɖe nɔ nu ɖum le togbɛ si te ɖe toa ŋu la dzi. Gbɔgbɔ vɔ̃awo gblɔ na Yesu be, míeɖe kuku, nya mí ɖo ɖe ha mawo me. Yesu na mɔ wo be woayi, eye gbɔgbɔ vɔ̃wo dogo le ame la me enumake yi ɖage ɖe hawo me. Hawo ƒe habɔbɔ si anɔ abe 2,000 ene la katã ƒu du sesĩe ɖanyrɔ wo ɖokui ɖe ƒu la me doo henu tsi ku. Hakplɔlawo lé du tsɔ sesĩe, eye esi wonɔ yiyim la, wokaka nya la ɖe duwo kple kɔƒewo me. Esia wɔe be ame sia ame yi be yeakpɔ nu si dzɔ la. Le esia ta, eteƒe medidi o ko. Ameha gã aɖe va ƒo zi ɖe afi si Yesu le, gake esi wokpɔ ŋutsu si me Legio gbɔgbɔ vɔ̃awo nɔ tsã la, wòdo awu nyuie, nɔ anyi kpoo la, vɔvɔ̃ ɖo wo katã. Ame siwo va kpɔ nu si dzɔ ɖe gbɔgbɔ vɔ̃tɔ la kple hawo dzi la hã yi ɖagblɔe na ame bubuwo. Ale amewo gava fũu, eye woɖe kuku na Yesu be wòadzo le yewoƒe nuto la me ne yewoakpɔ ʋuʋu. Esia ta Yesu gbɔ ge ɖe ʋu la me be yeadzo. Tete ŋutsu si me wònya gbɔgbɔ vɔ̃wo le la ɖe kuku nɛ be yeayi kplii, gake egblɔ nɛ be yi aƒe me le nɔviwòwo gbɔ.
eye nàgblɔ nu gã siwo Mawu wɔ na wò kple ale si wòkpɔ nublanui na wò la na wo. Ŋutsu la dze mɔ, eye wòtsa le du ewo siwo le nutua me la me henɔ gbeƒã ɖem nu gã siwo Yesu wɔ nɛ la na ame sia ame, eye eƒe nya la wɔ nuku na ameawo ŋutɔ. Yairo ƒe vinyɔnu kple nyɔnu ʋusidɔléla la. Esi Yesu va ɖi go kple ʋua aɖe ƒua ƒe go evelia dzi la, ameha gã aɖe ƒo zi ɖe eŋu. Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒedzikpɔla aɖe si ŋkɔe nye Yairo la va dze klo ɖe ekɔme, eye wòɖe kuku nɛ vevie be wòava da gbe le ye vinyɔnuvi sue si dze dɔ la ŋu na ye. Egblɔ na Yesu be, vinye la ɖo kudonu vɔ, eya ta meɖe kuku va da asi ɖe edzi be wòagbɔ agbe. Yesu tso kpla dze eyome, eye ameha gã aɖe kplɔ wo ɖo. Nyɔnu aɖe nɔ ameawo dome si nɔ ʋusisidɔ lém ƒe 12 sɔŋ. Nyɔnu sia kpe fu, tsa le atikewɔla geɖewo dzi ƒe geɖewo, eye wògblẽ ga geɖe hã be woada dɔa na ye, gake mekpɔ dɔyɔyɔ o. Dɔléle la ɖe ko wòganyra ɖe edzi nɛ boŋ. Ese nukunu geɖe siwo Yesu wɔ, eya ta eʋli eɖokui to ameha la dome hezɔ va Yesu megbe, eye wòka asi eƒe awu ŋu, elabena exɔe se, eye wògblɔ le eɖokui me be, nenye be mete ŋu ka asi eƒe awu ŋu teti ko la, nye lãme asẽ. Vavã, esi wòka asi Yesu ƒe awu ŋu teti ko la, ʋu si nɔ dodom le eŋu la tɔ enumake, eye wòse le eɖokui me hã be yehaya. Yesu se le eɖokui me enumake be dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽ aɖe do le ye me, eya ta etrɔ kɔ hebia be, ame kae ka asi nye awu ŋu? Eƒe nusrɔ̃lawo ɖo ŋu nɛ be, esi ame gbogbo siawo ƒo zi ɖe ŋuwò ɖe, aleke wɔ nègale biabiam be, ame kae ka asi ŋuwò? Gake Yesu ganɔ ŋku tsam kokoko be yeakpɔ ame si wɔ nenem nu sia. Kasia nyɔnu la do le ameawo dome kple vɔvɔ̃ kple dzodzo nyanyanya va dze klo ɖe Yesu ƒe afɔ nu hegblɔ nu si wòwɔ la nɛ. Yesu gblɔ nɛ be, vinye nyɔnu, wò xɔse da gbe le ŋuwò, heyi le ŋutifafa me, wò dɔléle la vɔ keŋkeŋ. Le esime Yesu nɔ nu ƒom na nyɔnu la, ame dɔdɔwo tso ƒuƒoƒemegã Yairo ƒe aƒe me va do kple nya sia be via nyɔnuvi sue la ku. Ame dɔdɔa gblɔ na Yairo be, viwò la ku xoxo, eye megahiã be nàɖe fu na nufiala la o. Yesu se nya si wova gblɔ na Yairo, ale wòde dzi ƒo nɛ gblɔ be, megavɔ̃ o, xɔ dzinye se ko. Azɔ Yesu tia Petro, Yakobo kple nɔvia Yohanes ko be woakplɔ ye ɖo ayi ɖe aƒea me. Esi wòva ɖo ƒuƒoƒemegã ƒe agbonu la, Yesu kpɔ be zitɔtɔ gã aɖe nɔ teƒe la, elabena amewo nɔ avi fam henɔ ɣli dom hoo. Ege ɖe aƒea me, eye wòƒo nu na ameawo gblɔ be, nu ka ƒe avifafa kple hoowɔwɔe nye esia? Ɖevi la meku o, ke boŋ alɔ̃ wòdɔ. Ameawo koe ʋuu le nya si wògblɔ la ta. Ke Yesu nyawo do goe le aƒea me. Azɔ ekplɔ ɖevi la fofo, dadaa kple nusrɔ̃la 3 ɖe asi, eye woge ɖe xɔ si me wotsɔ ɖevi la mlɔ la me. Yesu lé ɖevi la ƒe alɔnu, eye wòdo ɣli gblɔ nɛ be, Talita kumi, si gɔmee nye be, nyɔnuvi sue, mele gblɔ na wò be fɔ. Nyɔnuvi la ti kpo tso aba la dzi, eye wòzɔ azɔli. Nyɔnuvi la xɔ ƒe 12. Le nyateƒe me la, gbɔgblɔ bu ɖe edzilawo, ke Yesu de se na wo vevie ŋutɔ be womegagblɔ nu si dzɔ la na ame aɖeke o. Azɔ ebia tso wo si be woadi nane na ɖevi la wòaɖu.
Marko ta adelia. Nugbegbe le Yesu gbɔ le Nazaret. Le esia megbe la, Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzo le nuto ma me yi Nazaret, si nye Ede du me. Le Dzudzɔgbe dzi la, eyi ƒuƒoƒe la ɖafia nu, eye ame geɖe siwo se eƒe nufiafia la ƒe nu ku. Wobia be, afi ka ame sia xɔ nu siawo tsoe? Nunya ka tɔgbiwo nɛ be wòte ŋu le nukunu siawo wɔm? Alo menye ame siae nye atikpala la wa? Menye Maria ƒe viŋutsu si nɔviwoe nye Yakobo, Yosef, Yuda kple Simon, siwo le mía dome, eye nɔvia nyɔnuwo hã le mía dome wa? Esia na eƒe nu ve dɔme na wo ŋutɔ. Yesu gblɔ na wo be, bubu menɔa nyagblɔɖila aɖeke ŋu le eya ŋutɔ ƒe dedu me, amewo dome kple eya ŋutɔ ƒe aƒe me o. Le amewo ƒe dzimaxɔse ta la, mete ŋu wɔ nukunu gãwo le wo dome o. Asi ko wòda ɖe dɔléla ʋɛ aɖewo dzi heyɔ dɔ wo. Ewɔ nuku na Yesu ŋutɔ be wo detɔwo mexɔ edzi se o. Ale wòdzo ɖatsa le kɔƒewo me nɔ nu fiam amewo. Yesu dɔ eƒe nusrɔ̃la 12. Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃la 12, eye wòdɔ wo eve hena ŋusẽ wo be woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo do goe le amewo me. Egblɔ na wo be, migatsɔ naneke ɖe asi hena mɔzɔzɔ o, negbe atizɔti ko. Migatsɔ nuɖuɖu, mɔzɔkotoku alo ga hã ɖe asi o. Migatsɔ afɔkpa 2 alo awu 2 teti hã o. Midze aƒe ɖeka ko me le kɔƒe ɖe sia ɖe me. Miganɔ tsatsam tso aƒe me yi aƒe me o. Nenye be kɔƒe aɖe metɔwo mexɔ mi alo ɖo to mi o la, miʋuʋu ke si lé ɖe afɔƒo me na mi la ɖi, eye miadzo. Esia nye ɖase be miegblẽ teƒe la ɖi be nu sia nu si adzɔ ɖe edzi la nadzɔ faa. Nusrɔ̃lawo dze mɔ henɔ nu xlɔm ame sia ame siwo do goe le mɔa dzi la be woatrɔ dzime. Wonya gbɔgbɔ vɔ̃wo le amewo me, eye wosi ami na dɔnɔwo heda gbe le wo ŋu. Herod wu Yohanes Mawutsidetaname la. Fia Herod se Yesu ŋkɔ, elabena ame sia ame nɔ nu ƒom tso nukunu siwo katã wɔm wònɔ la ŋu. Fia la bu be Yohanes Mawutsidetaname lae gagbɔ agbe, elabena amewo le gbɔgblɔm be Yohanes Mawutsidetaname lae fɔ, eya ta wòte ŋu le nukunu siawo wɔm ɖo. Ame aɖewo hã bu be Yesue nye Eliya, Mawu ƒe nyagblɔɖila xoxoawo dometɔ ɖeka, si gava dzɔ, eye ɖewo hã bu be Yesue nye Mawu ƒe gbeƒãɖela yeye, si si ŋusẽ le abe esiwo nɔ anyi va yi la ene. Ke Herod ya gblɔ kple kakaɖedzi be Yohanes, ame si nu metso ta le la kokokoe fɔ tso yɔ me. Herod sia nye ame si tɔ asrafowo be woalé Yohanes de gaxɔ me. Ewɔ sia le Herod, nɔvia Filipo srɔ̃ si wòxɔ la ta, elabena Yohanes gblɔ na Herod be se meɖe mɔ be nàxɔ nɔviwò srɔ̃ aɖe o. Le esia ta Herod di vevie be woawu Yohanes, gake fia la meda asi ɖe ɖoɖo sia dzi o, elabena Herod tsɔ bubu geɖe na Yohanes le eƒe ameɖɔʋu kple ame kɔkɔenyenye ta. Eya ta etsɔe de eya ŋutɔ ƒe dzikpɔkpɔ te. Nenye be Herod kple Yohanes wole dze ɖom la, nya siwo Yohanes gblɔna la ɖia fu na Herod ƒe susu ŋutɔ, gake zi geɖe la, edina kokoko be yeaɖo dze kplii. Mlɔeba la, Herod va kpɔ mɔnu aɖe si dzi wòato awu Yohanes. Herod ƒe dzigbezã ɖo, eye wòɖo kplɔ na eƒe kpeɖeŋutɔwo,
ame siwo nye asrafowo ƒe amegãwo kple ame ŋkuta siwo tso Galilea la le fiasã la me. Eva dzɔ be Herod ƒe vinyɔnu va ɖu ɣe na ame kpekpeawo. Eƒe ɣeɖuɖu do dzidzɔ na ame sia ame ŋutɔ. Le esia ta fia la gblɔ na nyɔnuvi la be, bia nu sia nu si nèdi tso asinye la, mana wò. Eka atam nɛ be, nu sia nu si nàbia la, matsɔe na wò. Nenye nye fiaɖuƒe la ƒe afã nèbia hã la, mana wò. Nyɔnuvi la yi dadaa gbɔ ɖagblɔ nya la nɛ. Dadaa gblɔ nɛ be, yi nàbia Yohanes Mawutsidetaname la ƒe ta. Nyɔnuvi la gaɖe abla va fia la gbɔ va gblɔ nɛ be, mele Yohanes Mawutsidetaname la ƒe ta dim fifi laa. Nenɔ agba me, woatsɔ vɛ nam. Nya sia ve fia la ŋutɔ, gake anye ŋukpe be wòada le atam si wòka la dzi le eƒe ame kpekpeawo ŋkume. Eya ta eɖo asrafo si le eŋu dzɔm la ɖa be wòayi aɖatso ta le Yohanes nu atsɔ vɛ na ye. Asrafo la yi ɖatso ta le Yohanes nu le gaxɔ la me hetsɔ de agba me vɛ na nyɔnuvi la, eye wòtsɔe yi na dadaa. Esi Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo se nu si dzɔ la, woyi ɖaxɔ eƒe kukua ɖaɖi. Yesu nyi ame 5,000. Yesu ƒe nusrɔ̃lawo trɔ tso woƒe mɔzɔzɔ la gbɔ, eye wogblɔ nu siwo katã wowɔ, nya siwo katã wogblɔ kple teƒe siwo katã wode la nɛ. Yesu se nya siawo keŋ, eye wòɖo aɖaŋu na wo be, mina míadzo le amehawo dome vie, aɖadi teƒe aɖe anɔ adzidzɔ sẽe, elabena ame geɖewo ŋutɔ nɔ wo gbɔ vam henɔ dzodzom, ale be ɣeyiɣi meli woaɖu nu o. Ale wodzo le teƒe sia kple ʋu heyi teƒe aɖe si ziɖoɖoe wu, gake ame geɖewo gakpɔ wo xoxo. Wonya afi si yim wonɔ, eya ta woƒu du dze ŋgɔ na wo, zɔ ƒua nu yi ɖakpe wo, esi woɖi le ʋu la me teti ko. Abe ale si wònɔna ɖaa ene la, ameha gã aɖe gava kpe Yesu le afi sia. Ameawo ƒe nu wɔ nublanui nɛ ŋutɔ, elabena wole abe alẽha si kplɔla meli na o la ene. Efia nu geɖe siwo wòle be woanya la wo. Le ɣetrɔ me la, eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ gblɔ nɛ be, teƒe sia tso abo, evɔ zã hã le dodom. Eya ta gblɔ na ameawo be woayi kɔƒe kple agble siwo te ɖe afi sia ŋu la me aɖadi nuɖuɖu na wo ɖokuiwo. Gake Yesu gblɔ na wo be, miawo mina nuɖuɖu wo. Nusrɔ̃lawo biae be, nu ka míana wo? Hafi woate ŋu ana nuɖuɖu ameha sia la, ehiã ga home gã aɖe. Yesu bia wo be, nuɖuɖu agbɔsɔsɔ ka si nue le mia si? Miyi miakpɔe ɖa. Woyi gbɔ va gblɔ nɛ be, abolo 5 kple tɔmelã memee 2 koe li. Yesu gblɔ na wo be, woana ameawo nanɔ anyi ɖe ƒuƒoƒowo me le gbe dama la dzi. Ale ameawo nɔ anyi ɖe hatsotso 250 me. Azɔ Yesu tsɔ abolo 5 la kple tɔmelã memee 2 la, eye wòwu mo dzi hede akpe ɖe wo ta. Eŋe aboloawo me, eye wòtsɔ wo kple tɔmelãwo na nusrɔ̃la ɖe sia ɖe be woaɖo ameawo ƒe akɔme. Ameawo ɖu nu la ale gbegbe be woɖi ƒo wu ale si hiã. Eye esi nusrɔ̃lawo ƒoƒu abolo kple tɔmelã kake siwo susɔ la, woyɔ kusi 12. Ke ŋutsu siwo ɖu nua la ƒe xexlẽme anɔ 5,000. Yesu zɔ atsiaƒu dzi. Le nuɖuɖu la nana ameawo vɔ megbe teti ko la, Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be woage ɖe ʋu la me, akui atso ƒu la ayi Betsaida, afi si yeava tu wo le emegbe, ebe ye ŋutɔ yeado megbe ado mɔ ameha la woayi aƒe me. Le esia megbe la, Yesu yi togbɛ aɖe dzi be yeado gbe ɖa.
Le zãme esi tɔdziʋua ɖo ƒu la ƒe titina la, eya ɖeka susɔ ɖe gota. Yesu ɖeka nɔ go dzi kpɔ wo ɖa. Ekpɔ be ya sesẽ si nɔ ƒoƒom la nɔ ƒu ɖem na wo ale gbegbe be ʋua kuku sesẽ na wo ŋutɔ. Anɔ abe fɔŋli ga 3 me ene la, Yesu zɔ ƒu la dzi ɖo ta wo gbɔ. Ewɔ abe ɖe wòbe yeazɔ to wo ŋu ene, gake wo katã wokpɔe wònɔ zɔzɔm le ƒu la dzi, eya ta wodo vɔvɔ̃ɣli, elabena wobu be ŋɔlie. Gake eƒo nu gblɔ na wo enumake be, miaƒe dzi nedze eme, nyee migavɔ̃ o. Azɔ ege ɖe ʋu la me, eye yaƒoƒo la tɔ. Nusrɔ̃lawo katã ƒe nuku ŋutɔ, elabena va se ɖe fifia la, womese Yesu ƒe nuwɔnawo gɔme o. Gawu la, womese nukunu gã siwo wòwɔ le ɣetrɔ ma hã gɔme o, elabena woƒe dzi me sẽ. Yesu yɔ dɔlélawo le Genesaret. Wotso ƒu la va ɖi go ɖe Genesaret nyigba dzi, eye wotɔ ʋu la. Ke esi wodo go le eme la, ame siwo nɔ afi ma la kpɔ Yesu dzesi enumake. Eya ta woƒu du ɖagblɔe na ame siwo katã le nuto la me be Yesu va ɖo. Ale amewo kɔ dɔnɔwo ɖe abawo dzi va egbɔ. Afi sia afi si Yesu yi le kɔƒewo, duwo kple agbletawo la, wokɔa dɔnɔwo va asiwo kple mɔwo toe, eye woɖia kuku nɛ be woaka asi eƒe awu pɛ ko ŋu. Le nyateƒe me la, ame siwo katã ka asi eŋu ko la ƒe lãme sẽna. Marko ta 9. Yesu ƒo nu le nuɖuɖu kple asi maklɔmaklɔ ŋuti. Gbe ɖeka la, Farisitɔwo kple agbalẽfiala aɖewo tso Yerusalem va Yesu gbɔ. Ame siawo de dzesi be Yesu ƒe nusrɔ̃la aɖewo mekpla asi le Yudatɔwo ƒe kɔnu nu hafi ɖua nu, elabena Yudatɔwo, vevietɔ Farisitɔwo ɖewo kplɔ asi kple abɔ va se ɖe abɔkplugui nu, ke abe ale si wo tɔgbuiwo wɔnɛ hafi ɖua nu ene. Ne wotso asime gbɔ la, ele be woawɔ kɔnu sia godoo hafi ade asi nuɖuɖu ŋu. Esia nye se siwo dzi wowɔna pɛpɛpɛ be 400 la ƒe kpɔɖeŋu ɖeka. Kɔnu bubu si me wogalé ɖe asi lae nye nuɖazewo, ganuwo kple gagbawo kɔklɔ. Ale Farisitɔwo kple agbalẽfiala siawo va bia Yesu be, nu ka ta wò nusrɔ̃lawo megawɔa míaƒe blemakɔnuwo ɖo? Womekpla asi ɖe kɔnua nu hafi ɖua nu o. Yesu ɖo eŋu na wo be, nyateƒe ŋutɔe Yesaya to esi wògblɔ nya ɖi tso mi alakpatɔ siawo ŋuti, abe ale si wòŋlɔe ɖi ene be, ame siawo le kafuyem kple woƒe nuyiwo, ke woƒe dzi te ɖa xaa tso gbɔnye. Woƒe subɔsubɔ nye dzodzro, elabena woƒe nufiafiawo nye amewo ƒe sededewo ko. Elabena miegbe nu le Mawu ƒe ɖoɖo vavãwo gbɔ, hewɔ mia ŋutɔwo ƒe kɔnyinyiwo dzi. Ɖe mieɖoe koŋ le nu gbem le Mawu ƒe sewo gbɔ, eye mietu afɔwo dzi le mia ŋutɔwo ƒe kɔnyinyiwo. Le kpɔɖeŋu me, Mose de se si tso Mawu gbɔ la na mi be, bu fofowò kple dawò. Egblɔ kpe ɖe ŋu be, ame si agblɔ nya vlo ɖe fofoa alo dadaa ŋu la, dze na ku. Gake miawo la, miegblɔ be, ame ate ŋu agblɔ na fofoa alo dadaa si hiã nane la be, nu si wòle be matsɔ na wò la nye kɔban, esi gɔmee nye, metsɔe na Mawu. Mieɖia mɔ nɛ be, wòawɔ nu si dze be wòawɔ la na fofo alo dadaa o. Ale miegbe Mawu ƒe nya, eye miewɔna ɖe miaƒe kɔnyinyi siwo mieɖo anyi la dzi. Miaƒe wɔna geɖewo le alia. Azɔ Yesu yɔ ameha la be woava ɖo toe. Egblɔ na wo be,
Mi katã mi ɖo to nyuie, ne miase nya siawo gɔme. Naneke meli si tsoa gota gena ɖe ame me, si ate ŋu aƒo ɖi amea o, ke boŋ nu siwo dua go tso amea me la, woawoe nye nu siwo ƒoa ɖii. Ame si tosenu li na la, nesee. Azɔ Yesu ge ɖe aƒe aɖe me be yeadzo le ameha la gbɔ vie. Eƒe nusrɔ̃lawo va biae le afi sia be wòaɖe lo si wòdo la gɔme na yewo. Yesu bia wo be, ekema miawo hã miese nya siawo gɔme wa? Miate ŋu ade dzesii be nu siwo mieɖuna la megblẽa nu le mia ŋu o. Ne ame ɖu nu la, meyina eƒe dzime o, ke boŋ etoa eƒe dɔkaviwo me hezua nugodo. Egblɔ nya sia be yeafia be nuɖuɖu ɖe sia ɖe ŋuti kɔ. Egagblɔ be nya vlo doa go tso egblɔla ƒe dzime, eye wòƒoa ɖi ame. Elabena ame ƒe dzimee susu baɖa doa go tsona. Nu baɖawo abe fieŋuifieŋui alo matrewɔwɔ, fififi, amewuwu, ahasiwɔwɔ, ŋubiabiã, ŋutasesẽ, amebeble, makɔmakɔnyenye, ŋuʋaʋã, ameŋugbegblẽ, dada kple movinuwɔna bubuwo. Nu vɔ̃ɖi siawo katã doa go tso míaƒe dziwo me, eye woawoe nye nu siwo ƒoa ɖi mí, ale be miedze be miado ɖe Mawu ŋkume o. Yesu dagbe le Kana nyɔnu aɖe ƒe vinyɔnuvi ŋuti. Yesu dzo le Galilea heyi Tiro kple Sidon nutowo me. Edze agbagba be yeaɣla ye ɖokui ɖe aƒe aɖe me, gake mete ŋui o. Mekpɔ ɖo hafi eƒe vava ɖi hoo, abe ale si wònɔna ɖaa ene o. Nyɔnu aɖe si ƒe vi gbɔgbɔ vɔ̃ nɔ fu ɖem na la va egbɔ enumake. Nyɔnu sia se Yesu ŋkɔ. Eva dze klo ɖe eƒe afɔnu heɖe kuku nɛ be wòanya gbɔgbɔ vɔ̃ la do goe le ye vi la me. Nyɔnu la nye Sirofoeniketɔ. Yesu gblɔ nɛ be, ele be ɖeviwo naɖi ƒo gbã, gawu la, menyo be woatsɔ ɖeviwo ƒe nuɖuɖu ana avuwo o. Nyɔnu la ɖo ŋu nɛ be, Aƒetɔ, esiae nye nyateƒe, gake wotsɔa ɖeviwo ƒe nuɖuɖu wuwlui siwo susɔ la na avuvi siwo le kplɔ̃ te. Yesu gblɔ nɛ be, le nya sia ta la, heyi, gbɔgbɔ vɔ̃ la do go le viwò nyɔnuvi la me. Esi nyɔnu sia va ɖo aƒe me la, ekpɔ via nyɔnuvi la wòmlɔ anyi ɖe aba dzi kpoo, elabena gbɔgbɔ vɔ̃ la do go le eme. Yesu dagbe le ame aɖe si nye tokunɔ kple aɖetututɔ la ŋu. Azɔ Yesu tso Tiro kple Sidon to Dekapoli alo du ewoawo me gatrɔ yi Galilea ƒua nu. Wokplɔ tokunɔ aɖe si menya nuƒoƒo nyui o la vɛ nɛ, eye amewo ɖe kuku nɛ be wòayɔ dɔe. Yesu kplɔ tokunɔ la dzoe le ameawo dome yi adzɔge, eye wòƒo eƒe asibidewo ɖe eƒe towo me. Azɔ eɖe ta hesi ɖe eƒe aɖe dzi. Ewu mo dzi kpɔ dziƒo, eye wògbɔ fũu heɖe gbe be, Hefata, si gɔmee nye ʋu. Enumake ame la ƒe towo ʋu, eye wòde asi nusese kple nuƒoƒo me nyuie. Yesu de se na ameha la be womegana amewo nanya nu si yewɔ la o. Ke zi ale si wòde se sia na wo la, nenema kee wokaka nya la, elabena nuwɔna la wɔ nuku na wo. Ale amewo nɔ gbɔgblɔm ɖaa be nu sia nu si wòwɔna la nye nukunu. Ewɔnɛ be tokunɔwo sia nu, eye aɖetututɔwo hã ƒoa nu eme kɔna. Marko ta enyilia. Yesu nyi ame 4,000. Ameha gã aɖe gaƒoƒu ɖe Yesu ŋu le teƒe aɖe gbe ɖeka, eye nuɖuɖu menɔ wo si woaɖu o. Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃lawo, eye wògblɔ na wo be, ame siawo ƒe nu wɔ nublanui nam ŋutɔ, elabena ŋkeke 3 nye esi wole afi sia.
naneke mele wo si woaɖu o. Ne meɖo wo ɖe aƒeme dɔmeɣi la, ŋuzi atsɔ wo le mɔa dzi, elabena wo dometɔ aɖewo tso didiƒe ke. Nusrɔ̃lawo biae be, afi ka míakpɔ nuɖuɖu le na ameha gã sia le gbedzi afi sia? Ke Yesu hã bia wo be, abolo nenie le mia si? Woɖo eŋu be, abolo 7. Azɔ Yesu gblɔ na ameawo be, woanɔ anyi ɖe gbea dzi. Etsɔ abolo 7 de akpe na Mawu ɖe wo ta, ŋe wo me kakekake hetsɔ wo na nusrɔ̃lawo, eye wotsɔ wo ɖo ameawo ƒe akɔme. Lãmeme ʋɛ aɖewo hã nɔ wo si, eye Yesu de akpe ɖe woawo hã ta, eye wòna be nusrɔ̃lawo mawo na ameawo. Ameawo ɖu nu, ɖi ƒodo nyuie. Emegbe la, nusrɔ̃lawo ƒo abolo kakɛ siwo susɔ la nu ƒu. Woyɔ kusi 7. Ame siwo ɖu nua la ƒe xexlẽme anɔ 4,000. Yesu do mɔ wo le nua ɖuɖu vɔ megbe. Le nu sia megbe la, Yesu ge ɖe ʋu la me enumake kple eƒe nusrɔ̃lawo. Wova ɖi go ɖe Dalmanuta nuto me. Farisitɔwo bia dzesi. Farisitɔ siwo nɔ afi ma la se be Yesu va ɖo teƒea, ale woyi be yewoahe nya kplii. Wova gblɔ nɛ be, wɔ dzesi aɖe tso dziƒo fifia míakpɔ, ekema míaxɔ dziwò se. Yesu ɖe hũu le eƒe gbɔgbɔ la me hegblɔ na wo be, nyemawɔ naneke o. Vavã, mele egblɔ na mi bena, womele dzesi ɖeka na ge dzidzime sia o. Yesu dzo le wo gbɔ, hetrɔ ge ɖe ʋu la me, eye wòtso ƒu la heyi ɖe go kemɛ dzi. Farisitɔwo kple Herod ƒe amɔʋãnu la. Hafi woadzo la, nusrɔ̃lawo ŋlɔ be wometsɔ nuɖuɖu ɖe asi o, evɔ abolo ɖeka koe susɔ ɖe wo si. Esi wonɔ ƒua dzi yina la, Yesu xlɔ̃ nu wo be, mikpɔ nyuie le Herod kple Farisitɔwo ƒe amɔʋãnu la ŋu. Nusrɔ̃lawo bia wo nɔewo be, nya sia gɔme ɖe? Mlɔeba la, eva dze na wo abe nuɖuɖu si woŋlɔ be la ŋuti Yesu nɔ nu ƒom le ene. Yesu nya nya si gblɔm wonɔ, ale wògblɔ na wo be, gbeɖe, menye nu si bum miele la gblɔm mele o. Nu ka ta mietia ŋu sia nu gɔme o ɖo? Ɖe miaƒe dziwo ƒu atri nenema gbegbe be miate ŋu ase nu gɔme oa? Miaƒe ŋkuwo la, nuwo be miakpɔ kpli wo, ke nu ka ta miekpɔa nu o? Nu ka ta miate ŋu aʋu miaƒe towo ase nuwo ɖo? Mieɖoa ŋku naneke dzi kura oa? Mieɖoa ŋku dzi be menyi ame 5,000 oa? Nuɖuɖu wliwli kusi nenie miefɔ emegbe? Woɖo ŋu nɛ be 12 sɔŋ. Egabia wo be, esi menyi ame 4,000 kple abolo 7 ɖe, abolo kusi nenie susɔ? Woɖo ŋu nɛ be kusi 7. Azɔ egblɔ na wo be, ɖe miaƒe dziwo ƒu atri nenema gbegbe be miate ŋu ase nu gɔme oa? Yesu yɔ dɔnku agbatɔ aɖe le Betsaida. Azɔ esi wòva ɖo Betsaida la, ame aɖewo kplɔ ŋkunɔ aɖe vɛ nɛ, eye woɖe kuku nɛ be wòayɔ dɔe. Yesu lé ŋkunɔ la ƒe alɔnu, eye wòkplɔe do goe le dua me. Eɖe ta ɖe eƒe ŋkuwo dzi, eye wòda asi ɖe wo dzi. Azɔ ebia ŋkunɔ la be, ete ŋu le nu kpɔma? Ame la tsa ŋku godoo, eye wòɖo ŋu be, mele amewo kpɔm, gake nyemele wo kpɔm nyuie o. Wodze abe atiwoe le zɔzɔm ene. Yesu gaɖo asi ame la ƒe ŋkuwo dzi ake, ke fifia la, eƒe ŋkuawo ʋu nyuie, eye wònɔ nu kpɔm nyuie. Yesu ɖoe ɖe eƒe ƒometɔwo gbɔ, eye wòde se nɛ be megato kɔƒea me hafi nàyi o. Petro ʋu Yesu me. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzo le Galilea heyi Kaesarea Filipi kɔƒewo me. Esi wozɔ yina la, Yesu bia nusrɔ̃lawo be,
Ameka amewo bu be menye, aleke wole gbɔgblɔm tso ŋunye. Nusrɔ̃lawo ɖo ŋu nɛ be, ame aɖewo bu be Yohanes Mawutsidetanamelae nenye, eye bubuwo gblɔ be Eliya alo Mawu ƒe nyagblɔɖila xoxoawo dometɔ ɖekae nenye gava dzɔ. Ke ebia woawo ŋutɔ be, ame ka miawo ya miebu be menye? Petro ɖo ŋu nɛ be, woe nye Kristo la. Ke Yesu de se na wo be, womegana ame aɖeke nanya esia o. Yesu gblɔ nya tso eƒe ku kple tsitretsitsi ŋu zi gbãtɔ. Azɔ Yesu de asi nufiafiawo me be, edze be Amegbetɔvi la nakpe fu geɖewo. Egblɔ na wo be, dumegãwo kple nunɔlagãwo agbe nu le ye gbɔ. Sefialawo hã agbe ye eye woawu ye. Gake yeagafɔ le ŋkeke 3 megbe. Yesu ƒo nu na wo faa le nya siawo ŋu. Meɣla naneke ɖe wo o. Eya ta Petro yɔe ɖe kpɔe heka mo nɛ be, mele be nànɔ nya sia ƒomevi gblɔm o. Yesu trɔ kɔ kpɔ eƒe nusrɔ̃lawo, eye wògblɔ na Petro adatɔe be, wò Satana, te ɖa le gbɔnye, elabena ele nu siawo kpɔm le Amegbetɔvi ƒe susu nu, ke menye le Mawu tɔ nu o. Azɔ eyɔ nusrɔ̃lawo kple amehawo ƒoƒu be woaɖo to ye. Egblɔ na wo be, ne mia dometɔ aɖe di be yeadze yonyeme la, ele be wòaɖe asi le nu siwo katã doa dzidzɔ nɛ la ŋu, wòakɔ eƒe atitsoga akplɔm ɖo. Ne miedi kokoko be miaɖe miaƒe agbe la, miabui boŋ. Ame siwo tsɔ woƒe agbe ɖo anyi le nye nyanyui la ta la, atsi agbe boŋ. Viɖe ka wòanye na ame be xexea me katã nazu etɔ, gake wòabu eƒe agbe to xexemenuwo didi me. Nane gaxɔ asi wu eya ŋutɔ ƒe luʋɔ le xexe sia me. Le ŋkeke siawo me, esi dzimaxɔse kple nu vɔ̃ bɔ alia la, ame si nye kple nye nyawo akpe ŋu na la, Amegbetɔvi la akpe ŋu eya hã, nenye be etrɔ va le Fofoa ƒe ŋutikɔkɔe la me kple eƒe mawudɔla kɔkɔeawo. Marko ta 9. Yesu trɔ eƒe nɔnɔme le to dzi. Yesu yi edzi gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, nyateƒe gblɔm mele na mi be, mia dometɔ aɖewo siwo le afi sia la, anɔ agbe va se ɖe esime mawufiaɖuƒe la nava le ŋusẽ gã aɖe me. Le ŋkeke 6 megbe la, Yesu kplɔ Petro, Yakobo kple Yohanes woyi to kɔkɔ aɖe tame. Ame aɖeke menɔ teƒe sia o. Esi woɖo afi ma teti ko la, Yesu ƒe mo de asi keklẽ me kple ŋutikɔkɔe, eye eƒe awu si wòdo la trɔ fu tititi. Awu la fu ale gbegbe be naneke mele xexe sia me ate ŋu awɔe wòafu nenema o. Azɔ Eliya kple Mose wova do ɖe Yesu gbɔ. Wode asi dzeɖoɖo me kplii. Petro gblɔ na Yesu be, Nufiala, enyo na mi be míanɔ afi sia. Mina míatu agbadɔ 3, ɖeka na wò, ɖeka na Mose, eye ɖeka na Eliya. Egblɔ esia elabena menya nu si wòagblɔ o. Wovɔ̃ ŋutɔ. Esi Petro nɔ nya siawo gblɔm la, lilikpo aɖe va tsyɔ wo dzi. Xexe ɣe la ŋkume. Gbe aɖe ɖi tso lilikpo la me be, esia nye vinye lɔlɔ̃a, miɖo toe. Kasia nusrɔ̃la 3 megakpɔ ame aɖeke le wo gbɔ o, negbe Yesu ɖeka, elabena Mose kple Eliya wodzo. Esi wonɔ ɖiɖim tso toa dzi gbɔna la, Yesu de se na nusrɔ̃lawo vevie be womegagblɔ nu si teƒe wokpɔ la na ame aɖeke o, negbe le Amegbetɔvi la ƒe tsitretsitsi tso ame kukuwo dome megbe ko. Ale nusrɔ̃lawo ɣla nya siawo ɖe woƒe dziwo me, gake zi geɖe la, woƒoa nu le eŋu, eye wobua tame vevie le nu si tututu Yesu gblɔna be tsitretsitsi tso ame kukuwo dome la ŋu. Wobiae be,
nu ka ta agbalẽfialawo nɔ gbɔgblɔm be ele be Elia nava gbã ɖo. Yesu ɖo eŋu be, le nyateƒe me la, Elia va xoxo eye wòɖɔ nuwo katã ɖo. Azɔ nu ka ta woŋlɔe ɖi le Amegbetɔvi la ŋu be akpe fu geɖe eye woagbe nu le egbɔ ɖo. Ke mele gblɔm na mi be Elia va, wowɔ nu sia nu si wodi be yewoawɔe la abe ale si woŋlɔe ɖi la ene. Yesu da gbe le ŋutsuvi gbɔgbɔvɔtɔ aɖe ŋu. Esi wova ɖo toa te la, wokpɔ be ameha gã aɖe ƒo xlã nusrɔ̃la mamlɛawo eye Yudatɔwo ƒe agbalẽfialawo nɔ nya hem kpli wo. Esi ameha la kpɔ Yesu la, vɔvɔ̃ ɖo wo, ke woƒu du yi egbɔ be yewoado gbe nɛ. Yesu bia wo be, nya ka tututu hem miele? Ame ɖeka le ameawo dome do ɣli gblɔ be, Nufiala, meɖe kuku, vinyee mekplɔ vɛ na wo be nàda gbe le eŋu nam. Gbɔgbɔ vɔ̃ aɖe le eme si wɔe be mete ŋu ƒoa nu o. Nyateƒe, ne gbɔgbɔ baɖa sia dze edzi la, ekɔnɛ xlãna ɖe anyi ŋɔdzitɔe eye futukpɔ dona le enu. Eɖua aɖukli eye eƒe lãme liana kakoo. Meɖe kuku na wò nusrɔ̃lawo be woanya gbɔgbɔ vɔ̃ la le eme, gake womete ŋui o. Yesu trɔ ɖe nusrɔ̃lawo ŋu hegblɔ na wo be, O, mi xɔse ʋɛtɔ siawo, ŋkeke neni wòle be manɔ anyi kpli mi hafi miaxɔ dzinye ase? Aleke gbegbe magbɔ dzi ɖi na mi? Mikplɔ ɖevi la vɛ nam. Ale wokplɔ ɖevi la yi na Yesu. Gake kaka wòakpɔ Yesu ko la, gbɔgbɔ vɔ̃ la xlãe ɖe anyigba sesĩe. Eƒo dablipe le anyigba eye futukpɔ hã nɔ dodom le enu. Yesu bia ɖevia fofo be, tso ɣe ka ɣi ke wòle dɔ sia lém? Fofoa ɖo ŋu be, tso keke eƒe ɖevime ke. Gbɔgbɔ vɔ̃ sia nana wòdzia dzo me alo tsi me eye wòdi kokoko be yeawui. Ao, meɖe kuku kpɔ míaƒe nublanui. Ne ate ŋui la, nawɔ nane tso eŋuti na mí. Yesu gabiae be, ɖe negblɔ be ne mate ŋuia? Nu sia nu wɔwɔ le bɔbɔe ne exɔe se ko. Fofoa ɖo ŋu enumake be, xɔse le asinye. Ao, ve nunye be nye xɔse sia nadzi ɖe edzi. Yesu kpɔ be ameha la nɔ agbɔ sɔm ɖe edzi, eya ta eɖe gbe na gbɔgbɔ vɔ̃ la be, gbɔgbɔ maƒonu, tokunɔ gbɔgbɔ, meɖe gbe na wo be nàdo go le ɖevi sia me fifi laa. Mekpɔ mɔ agage ɖe eme azɔ. Gbɔgbɔ vɔ̃ la do ɣli sesĩe, ganyama ɖevi la nublanitɔe, hedo go le eme. Azɔ ɖevi la fa miamia ɖe anyigba, heli kpoo abe ɖe wòku ene. Ale ameawo katã gblɔ be eku. Yesu lé eƒe alɔnu eye wòtsi tsitre, eye nukutɔe la, eƒe lãme sẽ. Azɔ esi Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖeɖewo nɔ aƒe si me wodze la, nusrɔ̃lawo biae be, nu ka ta míawo míete ŋu nya gbɔgbɔ vɔ̃ la do goe o ɖo? Yesu ɖo ŋu na wo be, nu siawo ƒomevi wɔwɔ hiã gbedodoɖa kple nutsitsidɔ. Yesu gblɔ nya tso eƒe ku kple tsitretsitsi ŋu zi evelia. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzo le afi ma eye woɖo ta Galilea nuto me. Yesu dze agbagba vevie be amewo nagakpɔe o. Edi be yeakpɔ ɣeyiɣi geɖe afia nu yeƒe nusrɔ̃lawo. Zi geɖe ne ele nu fiam wo la, egblɔna na wo be woade Amegbetɔvi la asi, woawui, gake le ŋkeke etɔ̃ megbe la, magatsi tsitre tso ame kukuwo dome. Nusrɔ̃lawo mete ŋu se nya siawo gɔme o, gake ale si woawɔ abie la hã zu dɔ, wonɔ vɔvɔm. Ame si nye amegã le mawufiaɖuƒe la me. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo va ɖo Kapernaum. Esi wova ɖo aƒe si me wodze la me la, Yesu bia nusrɔ̃lawo be, esi mienɔ mɔa dzi gbɔna ɖe, nya ka ʋlim mienɔ? Nyateƒe, nya sia ŋu ɖoɖo sesẽ na nusrɔ̃lawo, elabena nya si hem wonɔ la ku ɖe ame si nye wo katã ƒe amegã la ŋu. Yesu nɔ anyi,
yɔ eƒe nusrɔ̃la 12 ƒoƒu, eye wògblɔ na wo be, ame si di be yeanye mi katã ƒe amegã la, ele ne be wòanye suetɔ kekeake gbã, ele be wòanye mi katã ƒe subɔla. Azɔ ekplɔ ɖevi sue aɖe va wo titinae, kɔe ɖe eƒe abɔwo dome, eye wògblɔ na wo be, ame si axɔ ɖevi sue aɖe abe esia ene le nye ŋkɔ me la, nyee nye ema wòxɔ, eye ame si axɔm la, menye nyee wòxɔ o, ke boŋ Fofonye si dɔm lae wòxɔ. Ame si metsi tsitre ɖe mía ŋu o la, le mía dzi. Yesu ƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka si woyɔna be Yohanes la gblɔ nɛ be, Nufiala, míekpɔ ame aɖe si tsɔ wò ŋkɔ nɔ gbɔgbɔ vɔ̃wo nyamee le amewo me. Ale míegbe nɛ be megawɔe o, elabena menye mía dometɔ ɖeka wònye o. Yesu gblɔ nɛ be, migagbe nɛ o, elabena ame si le nukunu aɖe wɔm le nye ŋkɔ dzi la, mate ŋu anye nye futɔ o. Ame si metsi tsitre ɖe mía ŋu o la, ele míaƒe akpa dzi. Yesu yi edzi be, vavã mele gblɔm na mi bena, ne ame aɖe na tsikplu ɖeka mi be miano, elabena mienye Kristotɔ la, ame sia mabu fetu si wòaxɔ la o. Nuvɔ̃wɔwɔ ƒe tetekpɔwo. Gake ne ame aɖe awɔe be ɖevi sue siawo dometɔ ɖeka nabu xɔse si le esi ɖe ŋunye la, ne wotsi kpe gã aɖe ɖe kɔ nɛ, hekɔe ƒu gbe ɖe atsiaƒu me la, anyo nɛ wu sãa. Ne wò asi nana be nèwɔa nu vɔ̃ la, lãe ɖa. Anyo na wò be nàge ɖe mawufiaɖuƒe la me kple asikpo wu asi 2 nanɔ ŋuwò nàyi dzomavɔʋe me, afi si dzo metsina le o, afi si woƒe nye mekuna le o, eye dzo la hã metsina le o. Ne wò afɔ nana be nèwɔa nu vɔ̃ la, lãe ɖa. Anyo na wò be nàge ɖe agbe la me kple afɔkpowu, esi afɔ 2 nanɔ asiwò, woakɔ wò aƒu gbe ɖe dzomavɔʋe la me, afi si woƒe nye mekuna le o, eye dzo la hã metsina le o. Nenye be wò ŋkue nana be nèwɔa nu vɔ̃ la, hoe le etome. Anyo na wò be nàyi mawufiaɖuƒe la me kple ŋku ɖeka, wu be nàyi dzomavɔʋe la me kple ŋku 2, afi si woƒe nye mekuna le o, eye dzo la hã metsina le o. Eye woatsɔ dzobibi ade dze ame sia ame wòatee. Yesu wu eƒe nuƒola nu be, dze nye nu vevi aɖe, gake nenye be dze bu eƒe vivi la, womagate ŋu atsɔe ade naneke o. Meganyo na naneke o. Migabu vivi si le mia me la o. Minɔ anyi kple amewo katã le ŋutifafa me. Marko ta 10. Yesu fia nu le srɔ̃gbegbe ŋu. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzo le Kapernaum, eye woyi anyigbeme lɔƒo le Yudea nutowo me, kple nuto si le Yɔdan ƒe ɣedzeƒe lɔƒo la me. Abe ale si wònɔna ɖaa ene la, amehawo va ƒo zi ɖe Yesu ŋu, eye wòfia nu wo abe ale si wòwɔnɛ ene. Farisitɔ aɖewo va egbɔ le afi sia be yewoadoe kpɔ, ne yewoalée le nya aɖe me. Wobiae be, woɖe mɔ na ŋutsu be wòagbe srɔ̃a? Yesu trɔ bia wo be, aleke Mose gblɔ tso srɔ̃gbegbe ŋuti? Ameawo ɖo eŋu nɛ be, Mose ɖe mɔ be srɔ̃ŋutsu naŋlɔ agbalẽ na srɔ̃nyɔnu be yegbee. Yesu ɖo eŋu be, miaƒe dzimesesẽ tae Mose de se sia na mi ɖo. Ke to nuwɔwɔ ƒe gɔmedzedze me ke la, Mawu wɔ ŋutsu kple nyɔnu. Le esia ta ŋutsu agblẽ fofoa kple dadaa ɖi, eye wòalé ɖe srɔ̃nyɔnu la ŋuti, eye wo kple eve la woazu ŋutilã ɖeka. Eya ta womeganye ame eve o, ke boŋ wozu ɖeka. Esia ta nu si ke Mawu bla la, ame aɖeke nagama eme o. Le esia megbe la, esi Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖeɖewo nɔ aƒe me la, nusrɔ̃lawo gado srɔ̃gbenya la ɖa. Yesu gblɔ na wo be, nenye be ŋutsu aɖe gbe srɔ̃a be yeaɖe bubu la,
Ewɔ ahasi ɖe nyɔnu la ŋu. Nenema ke ne nyɔnu aɖe gbe srɔ̃a, eye wòɖe aɖe ŋutsu bubu la, eya hã wɔ ahasi. Yesu yra ɖeviwo. Gbe ɖeka la, ame aɖewo kplɔ wo viwo va Yesu gbɔ be wòayra wo. Ke nusrɔ̃lawo nya wo be womegaɖe fu na Aƒetɔ la o. Yesu kpɔ nu si nusrɔ̃lawo wɔ la, medzɔ dzi nɛ kura o. Egblɔ na nusrɔ̃lawo be, mina ɖeviwo nava gbɔnye, eye migaxe mɔ na wo o, elabena ame siawo ƒomevi tɔe nye mawufiaɖuƒe la. Le nyateƒe me, mele egblɔm na mi be, ame si mexɔ mawufiaɖuƒe la abe ɖevi sue ene o la, mage ɖe eme gbeɖe o. Azɔ exɔ ɖeviawo ɖe eƒe abɔwo dome, eye wòda asi ɖe wo dzi heyra wo. Ɖekakpui kesinɔtɔ la. Esi Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzra ɖo vɔ be yewoayi teƒe aɖe la, ɖekakpui aɖe ƒu du va dze klo ɖe eƒe akɔme, eye wòbiae be, Nufiala nyui, nu ka tututu wòle be mawɔ hafi ate ŋu anyi agbe mavɔ dome? Yesu biae be, nu ka ta nèyɔm be ame nyui ɖo? Ame aɖeke menyo o, negbe Mawu ɖeka ko. Azɔ le wò biabia la ŋuti la, enya seawo xoxo. Woawoe nye, megawu ame o, megawɔ ahasi o, megafifi o, megada alakpa o, megaba ame o, bu fofowò kple dawò. Ɖekakpui la gblɔ na Yesu be, Nufiala, mewɔ se siawo katã dzi tso nye ɖevime ke. Yesu kpɔe dũu eye wòlɔ̃e, gblɔ nɛ be, nuvevi ɖeka susɔ si mewɔ o. Yi nàdzra wò nuwo katã, eye nàtsɔ ga la na ame dahewo, bena kesinɔnu nanɔ asiwò le dziƒo. Le esia megbe la, va, nàdze yonyeme. Ɖekakpui la yrɔ esi wòse nya siawo. Eƒe mo trɔ zi ɖeka, eye wòdzo nublanitɔe, elabena enye kesinɔtɔ gã aɖe. Esi wòdzo yina la, Yesu kpɔ eyome dũu, eye wòtrɔ ɖe eƒe nusrɔ̃lawo ŋu gblɔ na wo be, asesẽ na kesinɔtɔwo ŋutɔ hafi woage ɖe mawufiaɖuƒe la me. Nya siawo wɔ nuku na nusrɔ̃lawo ŋutɔ. Yesu gagblɔ be, vinyewo, asesẽ na ame siwo ɖoa ŋu ɖe woƒe kesinɔnuwo ŋu be woayi ɖe mawufiaɖuƒe la me. Le nyateƒe me la, anɔ bɔbɔe na kposɔ be wòato tɔnui ƒe dome adogo tsɔ wu be kesinɔtɔ nage ɖe mawufiaɖuƒe la me. Nya siawo gawɔ nuku na nusrɔ̃lawo ŋutɔ. Ale wobiae be, ame kae akpɔ ɖeɖe? Yesu kpɔ wo dũu, eye wògblɔ na wo be, esia sesẽ na amegbetɔwo, gake ele bɔbɔe na Mawu ya, elabena naneke mesesẽ na Mawu o. Petro gblɔ na Yesu be, míegblẽ nu sia nu ɖi hedze yowòme. Yesu gblɔ na wo be, nyateƒe gblɔm mele na mi be, ame siwo katã gblẽ woƒe aƒewo, nɔviŋutsuwo kple nɔvinyɔnuwo, fofowo kple dadawo, viwo kple anyigbawo katã ɖi le lɔlɔ̃ si wotsɔ nam ta, eye be yewoakaka mawunya ta la, woakpɔ woƒe aƒewo, nɔviŋutsuwo, nɔvinyɔnuwo, fofowo kple dadawo, viwo kple anyigbawo katã ɖe teƒe zi geɖe kple yometiti le agbe sia me. Gake le agbe si gbɔna me la, woakpɔ agbe mavɔ. Ke ame siwo nye gbãtɔwo la, woazu mamlɛtɔwo, eye ame siwo nye mamlɛtɔwo la, woazu gbãtɔwo. Yesu gblɔ nya tso eƒe ku kple tsitretsitsi ŋu zi etɔ̃lia. Esi wodze mɔ yina Yerusalem la, Yesu do ŋgɔ na eƒe nusrɔ̃lawo. Nusrɔ̃lawo ƒe mo wɔ yaa, eye vɔvɔ̃ ɖo ame siwo hã nɔ eyome. Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃lawo ɖe kpɔe, eye wògagblɔ nu siwo katã ava dzɔ ɖe edzi ne woɖo Yerusalem na wo. Egblɔ na wo be, ne míeɖo afi ma la, woalé Amegbetɔ Vi la akplɔ ayi na nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo. Ame siawo atso kufia nɛ, akplɔe ade asi na ame siwo menye Yudatɔwo o la be woawu. Woaɖu feŋu le eŋu vevie, aɖe ta ɖe eŋu vlodotɔe, aƒoe kple atam, eye woawui. Gake le ŋkeke etɔ̃a gbe la, atsi tsitre tso ame kukuwo dome.
Yakobo kple Yohanes ƒe didi. Azɔ Yakobo kple Yohanes, Zebedeo viwo va egbɔ, va do dalĩ nɛ be, Aƒetɔ, míedi be nàwɔ nane na mí. Yesu bia wo be, nu ka dim miele? Woɖo ŋu nɛ be, míedi be míanɔ wò nuɖusime kple wò miame le wò fiaɖuƒe la me. Ame ɖeka nanɔ wò nuɖusime, eye ame evelia nanɔ wò miame. Yesu ɖo eŋu na wo be, mienya nu si biam miele o. Miate ŋu ano nu tso fukpekpe ƒe kplu veve si no ge mala la me, eye miate ŋu anɔ te ɖe fukpekpe ƒe tsideta si de ge wole ta nam la hã nua. Woɖo ŋu nɛ be, miate ŋui. Yesu gblɔ na wo be, anɔ me be miate ŋu ano nu tso kplu veve si me mele nu no ge le la me, eye miate ŋu axɔ tsideta veve si xɔ ge mala. Gake ŋusẽ mele asinye be maɖo mi zikpuiwo dzi le nye nuɖusime kple nye miame o, elabena wodzra wo ɖo ɖi na ame siwo tia da ɖi la ko. Nusrɔ̃lawo mamlɛawo se nya si Yakobo kple Yohanes ɖabia Yesu, ale wodo dɔmedzoe ɖe wo ŋu vevie. Le esia ta Yesu yɔ wo va eɖokui gbɔe hegblɔ na wo be, abe ale si mienya ene la, dukɔwo ƒe kplɔlawo ɖua aƒetɔ ɖe wo dzi, eye woƒe amegãwo kpɔa ŋusẽ ɖe wo dzi, gake meganɔ nenema le miawo ya dome o. Ame si di be yeanye amegã le mia dome la, ele nɛ be wòanye mi katã ƒe subɔla, eye ame si di be yeanye amewo katã ƒe tatɔ la, ele nɛ be wòanye woƒe kluvi, elabena Amegbetɔvi la meva be ame aɖeke nasubɔ ye o, ke boŋ wòasubɔ amewo, eye be yeatsɔ yeƒe agbe ana ɖe ame geɖewo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta. Yesu yɔ dɔ Bartimeo, ŋkuagbatɔ la. Azɔ wova ɖo Yeriko. Emegbe la, esi woto dua me yina la, amewo nye zi bibibi kplɔ wo ɖo. Ŋkunɔ nubiala aɖe si ŋkɔe nye Bartimeo, Timeo ƒe vi la, nɔ anyi ɖe mɔto. Esi Bartimeo se be Yesu Nazaretitɔ la va yina la, edo ɣli sesĩe be, Yesu David ƒe vi, kpɔ nublanui nam. Ame siwo kplɔ Yesu ɖo la dometɔ aɖewo blu ɖe eta sesĩe be, ɖo to kaba. Gake egado ɣli sesĩe wu tsã be, ao, David ƒe vi, kpɔ nublanui nam. Esi Yesu se eŋkɔ la, etɔ ɖe mɔƒoa me hegblɔ be, migblɔ nɛ be neva. Ale wogblɔ nɛ be, wò dzi nedze eme. Yesu le yɔwòm tso va, eɖe eƒe awu ƒu gbe, eye wòɖe abla dzidzɔtɔe va do ɖe Yesu gbɔ. Yesu biae be, nu ka nèdi be mawɔ na ye? Ŋkuagbatɔ la ɖo ŋu nɛ be, Nufiala, medi be makpɔ nu. Yesu gblɔ nɛ be, enyo, ava me na wò. Wò xɔse da gbe le ŋuwò. Ŋkunɔ la ƒe ŋkuwo ʋu enumake, eye wòde asi nukpɔkpɔ me. Ale wòdze Yesu yome kple dzidzɔ manyagblɔ aɖe. Marko tawi ɖekelia. Yesu yi Yerusalem. Esi wogogo Betfage kple Betania le Yerusalem gbɔ, eye wova ɖo Amito la gbɔ la, Yesu dɔ eƒe nusrɔ̃la eve be woado ŋgɔ na yewo. Egblɔ na wo be, mi kɔƒe si le mia ŋgɔ la me. Ne miege ɖe eme teti ko la, miakpɔ tedzivi siwo medo kpɔ o la le ka me. Mitui ne miakplɔe vɛ. Ne ame aɖe bia mi be, nu ka ta miele ka ɖemee hã la, migblɔ nɛ ko be, Aƒetɔ lae le ehiãm, eye aɖoe ɖa enumake. Nusrɔ̃la eveawo dze mɔ, eye wokpɔ tedzivi la le ka me le aƒe aɖe godo. Esi wonɔ ka tumee la, ame siwo nɔ tsitre ɖe afi ma la bia wo be, nu ka ta miele ka tum tedzivi la ɖo? Wogblɔ nya siwo Yesu be woagblɔ la na wo. Ale wokplɔ tedzivi la vɛ na Yesu, eye nusrɔ̃lawo ɖe woƒe awuwo ɖo ɖe edzi be wòadoe. Ame geɖewo ɖo woƒe avɔwo ɖe mɔa dzi le ŋgɔ be wòazɔ wo dzi.
eye ɖewo hã ŋe atilɔwo ɖo ɖe mɔa dzi nɛ fũu. Eya ŋutɔ nɔ titina, ame aɖewo nɔ eŋgɔ, eye ɖewo hã nɔ eyome, eye wo katã wonɔ ɣli dom dzidzɔtɔe be, Hosana, woayra ame si gbɔna le Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Woakafu Mawu be wòtrɔ mía fofo David ƒe fiaɖuƒe la vɛ na mí. Hosana le dziƒo ʋĩi. Yesu ƒo fi de gboti aɖe. Ale wòge ɖe Yerusalem dua me, eye wòyi gbedoxɔ la me. Etsa ŋku godoo le teƒea, lé ŋku ɖe nu sia nu ŋu tsitotsito, eye wòtrɔ dzo yi Betania kple nusrɔ̃la 12, elabena zã nɔ dodom. Esi ŋke ŋdi, eye wotrɔ tso Betania gbɔna la, dɔ wu Yesu le mɔa dzi. Ekpɔ gboti aɖe si da ama ŋutɔ, ale wòte ɖe ŋu be yeakpɔ kutsetse aɖe le edzi hã, gake aŋgbawo koe nɔ ati la dzi, elabena eƒe kutseɣi meɖo o. Yesu ƒo fi de ati la be ame aɖeke magaɖu wo kutsetse aɖeke kpɔ gbeɖe o. Nusrɔ̃lawo hã se nya si wògblɔ la. Gbedoxɔ la ŋu kɔkɔ. Esi wova ɖo Yerusalem la, egayi gbedoxɔa ƒe xɔxɔnu, eye wòde asi nudzralawo kple nuƒlelawo nyanya dogoe me. Emu gaɖɔlilawo ƒe kplɔ̃wo ƒu anyi, ekaka akpakpadzralawo ƒe zikpuiwo, eye meɖe mɔ be ame aɖeke natsɔ naneke ato gbedoxɔ la me o. Egayi eƒe nufiafia dzi hegblɔ na ameawo be, ɖe womeŋlɔe ɖi be nye gbedoxɔ anye gbedoɖaƒe na dukɔwo katã oa? Gake miawo mietsɔe wɔ fiafiwo ƒe nɔƒee. Esi nunɔlagãwo kple sefialawo se nu si Yesu wɔ la, wode aɖaŋu le ale si woawɔ awui la ŋuti. Ke wonɔ vɔvɔ̃m, elabena ame geɖewo kpɔ dzidzɔ le Yesu ƒe nufiafia ŋuti. Abe ale si wòwɔna ɖaa ene la, Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo do go le dua me le fiẽ me lɔƒo. Nusɔsrɔ̃ tso gboti si yrɔ la ŋu. Esi ke ŋu di la, wova to gboti si Yesu ƒo fi de la ŋuti, eye wokpɔ be ati la yrɔ sũu. Kasia Petro ɖo ŋku nya si Yesu gblɔ na ati la dzi, eye wògblɔ be, kpɔ ɖa, nufiala, ati si nèƒo fi de la yrɔ. Yesu ɖo eŋu be, mixɔ Mawu dzi se. Nyateƒenya wònye be ne ame aɖe agblɔ na to sia be, yi nàtsɔ ɖokuiwò ƒu gbe ɖe atsiaƒu me, eye ɖikeke mele eƒe dzime o la, ava me nɛ. Eya ta mele gblɔm na mi be, nu sia nu si miabia to gbedodoɖa me la, mixɔe se be miaxɔe, eye wòaka mia si hã. Gake ne miebe yewoado gbe ɖa la, mitsɔ ame siwo ƒe nyawo le dɔme na mi la ke wo gbã, be mia Fofo si le dziƒo hã natsɔ miaƒe nu vɔ̃wo ake mi. Ke ne mietsɔ ke amewo o la, mia Fofo hã matsɔ miaƒe nu vɔ̃wo ake mi o. Nyahehe tso Yesu ƒe ŋusẽ ŋu. Wogava ɖo Yerusalem, eye esi wonɔ tsa ɖim le gbedoxɔ la me la, nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo kpakple Yudatɔwo ƒe amegã bubuwo va tui hebiae be, ŋusẽ kae nètsɔ le nu siawo wɔm, eye ame kae na ŋusẽ sia wò? Yesu ɖo ŋu na wo be, hafi maɖo nya sia ŋu na mi la, miawo hã miɖo nye biabia sia ŋu nam. Yohanes ƒe mawutsidede ta na ame ɖe, dziƒo wòtso loo, alo amewo gbɔ wòtsoa? Miɖo eŋu nam. Wodzro nya sia me le wo ɖokuiwo dome, eye wogblɔ be, ne míegblɔ be etso dziƒo la, abia mi be, ekema nu ka ŋutie miexɔ edzi se o? Gake ne míegblɔ be amewo gbɔ wòtso la, wovɔ̃ be ʋunyaʋunya adzɔ, elabena amewo katã xɔe se be Yohanes nye nyagblɔɖila. Esia ta wogblɔ nɛ be, mienya o. Yesu hã gblɔ na wo be, ekema nye hã nyemagblɔ ŋusẽ si metsɔ le nu siawo wɔm la na mi o. Marko 12. Lododo tso waingble kple agbleadzinɔlawo ŋu. Yesu ƒo nu na wo le lododowo me be, ame aɖe de waingble gã aɖe,
eye wòɖo gli ƒo xlãe, etu wainfiaƒe hã, hekpe ɖe esia ŋu la, etu gbetakpɔxɔ aɖe, afi si ame anɔ, adzɔ agblea ŋu ɣe sia ɣi. Azɔ etsɔ agble la de agbledzinɔla aɖe ƒe asi me be wòakpɔ edzi. Ale wòdzo yi du didi aɖe me. Le nuŋeɣi la, agbletɔ la dɔ eƒe subɔla ɖeka ɖa be wòaxɔ agblemenuku la ƒe akpa si nye ye tɔ gome la vɛ na ye. Gake agbleadzinɔlawo ƒo amedɔdɔ la, henyae ɖo ɖa asi ƒuƒlu. Agbletɔ la gaɖo dɔla bubu ɖa, gake woƒo eya hã, de abi eƒe ta ŋu, hedo ŋukpee. Ame si wògaɖo ɖa la, wowu eya gɔ̃. Tso esia dzi la, woƒo amedɔdɔ siwo katã woɖo ɖa la nublanuimakpɔmakpɔtɔe, eye wowu ɖewo gɔ̃ hã. Wonɔ esia dzi vu va se ɖe esime wòsusɔ ame ɖeka pɛ ko. Eyae nye via ɖeka hɔ̃ si wòlɔ̃na vevie la. Mlɔeba la, eɖo eya hã ɖa kple susu be woade bubu eŋu. Gake esi agblea dzi kpɔlawo kpɔe wògbɔna ko la, wogblɔ be, ame siae anyi agble sia ƒe dome le fofoa ƒe ku megbe. Mina míawui kaba, be agble gã sia nazu míatɔ. Ale wolée hewui, eye wotsɔ eƒe kukua ƒu gbe ɖe agble la godo. Nu ka miebu be agbleatɔ awɔ ne ese nya sia? Ava kple dɔmedzoe, ava wu ame vɔ̃ɖi siawo katã, eye wòatsɔ agble la ade ame bubuwo ƒe dzikpɔkpɔ te. Mieɖo ŋku edzi be, miexlẽ le mawunya me kpɔ be, kpe si xɔtulawo gbe la, eyae va zua dzogoedzikpe oa? Aƒetɔ lae wɔ nu sia, eye wònye nukunu le mia ŋkume. Yudatɔwo ƒe kplɔlawo nɔ didim vevie be yewoalée le afi ma kokoko, elabena wonya be yewo ŋue wòdo lo sia ɖo. Ke womete ŋui enumake o, elabena wovɔ̃ ameha la, ale wodzo le egbɔ. Nudzɔdzɔ na Kaisaro. Emegbe la, wodɔ Farisitɔwo kple Herod dunyahela aɖewo be woalée le eƒe nuƒome. Ameawo va gblɔ na Yesu amenubletɔe be, Nufiala, mienya be egblɔ nyateƒe la vɔvɔ̃manɔmee. Amewo ƒe susuwo kple didiwo meblea nuwo o, ke boŋ efia Mawu ƒe mɔwo amewo le nyateƒe me. Azɔ gblɔ nu si nèbu la na mí. Enyo be woadzɔ ga na Kaisaro loo alo menyo? Ɖe míadzɔe loo alo ɖe míadzɔe wa? Ke Yesu dze si woƒe alakpanuwɔwɔ, eye wòbia wo be, nu ka ta miele teyem kpɔ? Mitsɔ ga si Romatɔwo ɖuna ƒe ɖeka nam makpɔ. Tete wotsɔ ga la nɛ, eye wòbia wo be, ame ka ƒe nɔnɔmetata kple nuŋɔŋlɔe le edzi? Woɖo eŋu nɛ be, Kaisaro tɔe. Yesu yi edzi be, nu si nye Kaisaro tɔ la, mitsɔe ne Kaisaro. Nu si nye Mawu tɔ la, mitsɔe na Mawu. Nyaŋuɖoɖo sia na ameawo tɔtɔ, eye womeganya nya si woagblɔ o. Yesu ƒo nu le ame kukuwo ƒe tsitretsitsi ŋuti. Eteƒe medidi o la, Zadukitɔwo hã va do. Ame siawo nye habɔbɔ aɖe, siwo mexɔ ame kukuwo ƒe tsitretsitsi se o. Wobia Yesu be, Nufiala, ele Mose ƒe sewo me be, ne ŋutsu aɖe ku vi madzimadzi la, nɔvia ŋutsu naɖe eƒe ahosi la, adzi viwo ɖe fua si ku la ƒe ŋkɔ me. Azɔ nɔvi ŋutsu 7 aɖewo nɔ anyi, tsitsitɔ ɖe srɔ̃, eye wòku vimadzii. Ale ame si dzɔ ɖe ameyinugbe la yome la ɖe ahosi la. Eya hã ku vimadzii. Nɔvia si kplɔe ɖo la ɖe ahosi la, gake eya hã medzi vi aɖeke kplii hafi ku o. Ale nɔviŋutsu 7 ku vi aɖeke madzimadzi, eye nyɔnu la hã va. Fifia la, nu si miedi be mianya lae nye be, le tsitretsitsi ŋkeke la dzi ɖe, wo dometɔ kae anye nyɔnu sia srɔ̃a? Elabena wo ame 7 katã ɖee kpɔ. Yesu ɖo eŋu na wo be, nu si le fu ɖem na mi lae nye be, mienya mawunya alo Mawu ƒe ŋusẽ o. Elabena ne ame kukuwo fɔ ɖe tsitre la, womagaɖe srɔ̃ o. Srɔ̃ɖeɖe maganɔ anyi o. Woanɔ ko abe mawudɔla siwo le dziƒo ene. Ne mieƒo nu tso ame kukuwo ƒe tsitretsitsi ŋuti la,
miɖo ŋku nu si miexlẽ le Mose ƒe agbalẽ me tso ale si Mose kpɔ ŋuve bibi la dzi. Mawu gblɔ na Mose le afi ma be, nyee nye Abraham ƒe Mawu, Isak ƒe Mawu kple Yakob ƒe Mawu. Menye ame kukuwo ƒe Mawu wònye o, ke boŋ ame gbagbewo ƒe Mawu ye. Miewɔ vodada gã ŋutɔ. Sevevitɔ. Agbalẽfialawo dometɔ ɖeka si nɔ tsitre ɖe afi ma nɔ to ɖom nya si ʋlim wonɔ la, de dzesii be Yesu ɖo nya la ŋu nyuie, eya ta ebiae be, se kae nye vevitɔ wu le seawo katã dome? Yesu ɖo eŋu nɛ be, se siae nye esi gblɔ be, Israel see, Aƒetɔ míawo Mawu la, Aƒetɔ ɖeka hɔ̃ ko wònye. Eya ta lɔ̃ Aƒetɔ wò Mawu la kple wò dzi blibo, wò luʋɔ blibo kple wò tamesusu blibo, kpakple wò ŋusẽ katã. Se eveliae nye lɔ̃ hawòvi abe ale si nèlɔ̃a ɖokuiwoe ene. Le nyateƒe me la, se bubu aɖeke megali si le vevi wu esiawo o. Agbalẽfiala la gblɔ nɛ be, Aƒetɔ, eto nyateƒe esi nègblɔ be Mawu ɖeka koe li, bubu aɖeke megali o, eye ele vevie be ame nalɔ̃ eya ɖeka kple eƒe dzi, gɔmesese kple ŋusẽ katã. Ele be woalɔ̃ amehavi wu be woasa vɔwo, numevɔwo kple vɔsa bubuwo. Esi Yesu kpɔ be eɖo nya la ŋu nunyatɔe la, egblɔ nɛ be, wò la, mele adzɔge tso mawufiaɖuƒe la gbɔ o. Le esia megbe la, ame aɖeke megate ŋu bia nya aɖekee o. Kristo nye David ƒe vi kple eƒe Aƒetɔ. Emegbe la, esi Yesu nɔ nu fiam le gbedoxɔ me la, ebia ameawo be, nu ka ta miaƒe agbalẽfialawo gblɔna be Kristo la nye Fia David ƒe vi ɖo? Elabena David ŋutɔ gblɔ le Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me be, Aƒetɔ la gblɔ na nye Aƒetɔ be, nɔ anyi ɖe nye nuɖusime, va se ɖe esime matsɔ wò ketɔwo ade wò afɔ te. Esi David ŋutɔ yɔe be, Aƒetɔ ɖe, aleke wòaganye via? Nyameɖeɖe sia do dzɔ na eselawo ŋutɔ. Ale wogbugbɔ keto ɖe Yesu ƒe nufiafia ŋu, henɔ to ɖom kple dzidzɔ. Yesu xlɔ̃ nu amewo le agbalẽfialawo ŋuti. Yesu yi edzi gblɔ na ameawo be, mikpɔ nyuie le sefialawo ŋuti, elabena wolɔ̃a awu ʋlayawo dodo, eye wodina be amewo nado gbe na yewo, ne yewo le zɔzɔm le ablɔwo dzi. Ame siawo lɔ̃a teƒe kɔkɔwo nɔnɔ le ƒuƒoƒewo, eye wodia kplɔ̃tanɔnɔ vevie le nuɖukplɔ̃ɖoƒewo. Woxɔa ahosiwo ƒe aƒewo le wo si, eye wodoa kpɔkpɔ wo ɖokuiwo to gbedidiwo dodo ɖa me. Ame siawo tɔgbi axɔ tohehe sesẽtɔ. Ahosi aɖe ƒe nunana. Yesu bɔbɔnɔ anyi dze ŋgɔ nudzɔɖaka la. Ame siwo nye kesinɔtɔwo la va da ga home gãwo ɖe nudzɔɖaka la me dadatɔe. Ahosidaha aɖe hã va, eye wòda pesewo ave ɖe nudzɔɖaka la me. Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃lawo va eɖokui gbɔe, eye wògblɔ na wo be, enye nyateƒe be ahosidahe sia ƒe nu si wòda ɖe nudzɔɖaka me la xɔ asi wu nu si ame bubuawo katã wona, elabena ame siawo naa nu siwo zã wòsusɔ la, ke ahosidahe sia ya na nu si ŋu wòle be wòanɔ agbe ɖo la. Marko 13. Yesu ƒo nu tso gbedoxɔ la gbagbã ŋuti. Esime Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo nɔ go dom tso gbedoxɔ la me la, eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka gblɔ nɛ be, Nufiala, kpɔ ale si xɔ siawo nya kpɔe la ɖa, kpɔ ale si wotsɔ kpe gã vovovowo ɖo glawoe la ɖa. Yesu ɖo eŋu nɛ be, ekpɔ xɔ gã siawoa? Mele gblɔ na mi be wole wo gba ge gudugudu, eye kpe ɖeka pɛ hã masusɔ ɖe nɔvia dzi o. Fukpekpewo ƒe gɔmedzedze. Azɔ eɖanɔ anyi ɖe amito la dzi, afi si dze ŋgɔ gbedoxɔ la. Petro, Yakobo, Yohanes kple Andrea koe nɔ egbɔ le afi sia. Wobiae be, ɣe ka yie nu siawo le dzɔdzɔ ge?
míakpɔ dzesi aɖe do ŋgɔ si ana míanya be nu siawo le dzɔdzɔ gea. Yesu gblɔ na wo be, migana ame aɖeke nable mi ne miatra mɔ o. Ame geɖewo ava gblɔ na mi be yewoe nye Kristo la. Woakplɔ ame geɖewo atra mɔe. Ne miese aʋawɔwɔwo kple aʋaɣliwo la, ŋɔ megadzi mi o. Ele be nu siawo tɔgbi nava eme, gake nuwula meɖo haɖe o. Dukɔ atsi tsitre ɖe dukɔ ŋu, eye fiaɖuƒe atsi tsitre ɖe fiaɖuƒe ŋu. Anyigba aʋuʋu le teƒe geɖewo, gawu la, dɔ ato le teƒe aɖewo, gake esiawo katã anye nu siwo do ŋgɔ na fukpekpe gã siwo le vava ge la ko. Yesu yi edzi be, miawo minɔ ŋudzɔ vevie, elabena woahe mi ayi ʋɔnudrɔ̃ƒewo, eye woaƒo mi le ƒuƒoƒewo, woahe mi ayi dukplɔlawo kple fiawo gbɔe le nye ŋkɔ la ta, be miegblɔ nyanyui la na wo. Ke ele be dukɔ ɖe sia ɖe nase nyanyui la hafi nuwuŋkeke la naɖo. Nenye be wolé mi yi ʋɔnui la, migatsi dzi le nya siwo miatsɔ aʋli mia ɖokuiwo tae la ŋu. Migblɔ nya sia nya si Mawu de nu na mi la, elabena menye mia ŋutɔwoe le nu ƒo ge o, ke boŋ Gbɔgbɔ Kɔkɔe lae. Yesu yi edzi be, le ɣeyiɣi siawo me la, nɔvi ŋutɔ ahe nɔvia ade ku me. Fofowo ade woawo ŋutɔwo ƒe viwo asi, eye viwo hã ade woawo ŋutɔwo fofo asi be woawu. Ke miawo la, ame sia ame alé fu mi elabena mienye tɔnyewo. Gake meka ɖe dzi na mi be, ame siwo katã ado dzi va se ɖe nuwuwu la, akpɔ ɖeɖe. Fukpekpe gã la. Nenye be miekpɔ ŋunyɔnu si gbaa aƒe, wòle tsitre ɖe afi si mele be wòanɔ o la, nɔvi nuxlẽla, se egɔme, ekema ame siwo le Yudea la nasi ayi towo dzi. Ame si le eƒe xɔta la, megaɖi va anyigba alo age ɖe eƒe xɔ me be yeatsɔ naneke o. Ame si le agble me la, megatrɔ va tsɔ eƒe awu o. Baba na nyɔnu siwo fɔ fu le ŋkeke mawo me, kple nyɔnu siwo si vi nonowo le. Mido gbe ɖa vevie be miaƒe sisiɣi maganye vuvɔŋɔli me o, elabena ŋkeke mawo anye ŋkeke siwo ƒomevi meva kpɔ tso keke ɣeyiɣi si me Mawu wɔ xexea me va se ɖe fifia o, eye ŋkeke siawo ƒomevi hã mava ɣe aɖeke yi le esia megbe o. Nenye Mawu ɖe meto ŋkeke vɔ̃ɖi siawo ɖe eme o la, anye ne ame ɖeka pɛ teti hã masusɔ ɖe anyigba dzi o. Gake le eya ŋutɔ ƒe ametatiawo ta la, eto ŋkekeawo ɖe eme. Nenye be ame aɖe gblɔ na mi be, Kristo lae nye si, alo eyae nye keme la, migake nu dee o, elabena aʋatsokristotɔwo kple aʋatsonyagblɔɖilawo ava do, eye woawɔ nukunu gã siwo dzi Mawu ƒe ametatiawo gɔ̃ hã ate ŋu axɔ ase. Eya ta mikpɔ nyuie, megblɔe na mi do ŋgɔ. Yesu ƒo nu le eƒe vavazi evelia ŋu. Le fukpekpe gã ma megbe la, ɣe ado viviti, eye ɣleti hã magaɖi o. Ɣletiviwo age tso dziƒo, eye ŋusẽ siwo le dziƒo la aʋuʋu. Le ɣe ma ɣi me la, amewo akpɔ Amegbetɔvi la wòava le alilikpo me kple ŋusẽ gã kple ŋutikɔkɔe. Adɔ mawudɔlawo be woaƒo ame siwo katã nye etɔwo le xexe bliboa me la nu ƒu, tso keke anyigba ƒe dzogoe eneawo dzi va se ɖe dziƒo ƒe nuwuwu ke. Nusɔsrɔ̃ tso gboti ŋuti. Mitsɔ gboti abe kpɔɖeŋu ene. Nenye be tsi ɖo eƒe alɔwo me, eye aŋgbafɛwo ke, eye aŋgbawo ŋutɔ de asi dodome la, ekema mienya enumake be dzomeŋɔli ɖo. Eya ta ne miekpɔ be nu siwo katã megblɔ la le dzɔdzɔm la, minyae be nye vavazi evelia gogo, eye nye afɔ le miaƒe agbowo nu. Vavã mele egblɔm na mi be dzidzime sia nu mele yiyi ge va se ɖe esime nu siawo katã nava eme o. Dziƒo kple anyigba nu ava yi, gake nye nyawo nu mele yiyi ge akpɔ o.
ame aɖeke menya ŋkeke la alo gaƒoƒo la o. Ke hã la, ame aɖeke menya ŋkeke alo gaƒoƒo si tututu nu siawo ava eme o. Mawudɔla siwo le dziƒo hã menya o. Nye vi la gɔ̃ hã nyemenya o, negbe Fofo la ko. Mikpɔ nyuie, minɔ ŋudzɔ, elabena mienya ɣeyiɣi si me nu siawo ava eme o. Nye vava zi evelia anɔ abe ame aɖe si yi nugbe le anyigba didi aɖe dzi ene. Hafi wòadzo le aƒe ayi la, ede dɔ asi na eƒe dɔla ɖe sia ɖe, eye wògblɔ na eƒe agbonudzɔla be wòanɔ ŋudzɔ na yeƒe tɔtrɔ gbɔ. Eya ta minɔ ŋudzɔ, elabena mienya ɣeyiɣi si aƒea tɔ atrɔ agbɔ o. Eɖanye fiẽ alo zãtitina alo koklo ƒe atɔkpui alo ŋdi kanya o. Ale be ne eva kpata la, makpɔ mi mianɔ alɔ dɔm o. Nu si megblɔ na mi la, eya ke mele gbɔgblɔ na ame sia ame be minɔ ŋudzɔ. Marko 14. Nugbeɖoɖo ɖe Yesu wuwu ŋuti. Azɔ esusɔ ŋkeke eve pe ko ne ŋutitoto kple abolo maʋamaʋã ŋkekenyui la naɖo, eye nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo ganɔ ayemɔ si dzi woato ale Yesu awui le bebeme la dim. Ke wogblɔ be, míate ŋu awui le ŋkekenyui la dzi o. Ne míewɔe la, ʋunyaʋunya adzɔ. Ami sisi na Yesu le Betania. Le ɣeyiɣi sia me la, Yesu le Betania, le Simon ame si le kudɔ kpɔ la ƒe aƒe me. Esi wonɔ fiẽnu ɖum la, nyɔnu aɖe tsɔ ami ʋeʋĩ xɔasi aɖe si le goe nyui aɖe me la vɛ. Eʋu nu le ami ʋeʋĩ la nu, eye wòtrɔ wo katã kɔ ɖe Yesu ƒe tame. Ame siwo nɔ kplɔ̃a ŋu la dometɔ aɖewo bia wo nɔewo kple dziku be, nu ka ŋuti wògblẽ ami xɔasi sia ɖo? Woate ŋu adzrae wòaxɔ asiwu klosaloga 300, eye woatsɔ ga la ama na ame dahewo. Ale woka mo na nyɔnu la vevie. Yesu gblɔ na wo be, miɖe asi le eŋu. Nu ka ŋuti miele fu ɖem nɛ? Nu nyui aɖe wònye wòwɔ nam. Ame dahewo le mia dome ɣe sia ɣi, eye miate ŋu ana kpekpeɖeŋuwo ɣe sia ɣi si mielɔ. Ke nye la, nyemanɔ mia dome ɖaa o. Nyɔnu sia wɔ nu si wòate ŋui la nam. Esia mi na nye ŋutilã, si ɖi ge wole le ŋkeke kpui aɖewo megbe la do ŋgɔ. Vavã mele gblɔm na mi be, dɔ nyui si nyɔnu sia wɔ la, mabu akpɔ o. Afi sia afi si woagblɔ mawunya le xexe sia me godoo la, woagblɔ nu nyui si wòwɔ eye woakafui. Yuda Iskariot lɔ̃ be yeade Yesu asi. Le ɣeyiɣi sia me la, Yuda Iskariot, ame si nye Yesu ƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka la, dogodza yi nunɔlagãwo gbɔ be yeawɔ babla kpli wo, ale si woade Yesu asi na wo be woawu la ŋu. Esi nunɔlagãwo se nu si ta wòva wo gbɔ ɖo la, wokpɔ dzidzɔ ŋutɔ, ale wodo ga home aɖe ŋugbe nɛ. Le esia ta Yuda Iskariot de asi teƒe kple gaƒoƒo nyuitɔ si me wòade Yesu asi la didi me. Yesu ɖu ŋutitoto ŋkekenyui la kple eƒe nusrɔ̃lawo. Le ŋutitoto ŋkekenyui la ƒe ŋkeke gbãtɔ si dzi woawu alẽviwo le la, Yesu ƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ eye wobiae be, afi ka míele ŋutitoto ŋkekenyui la ɖu ge le? Edɔ nusrɔ̃la eve ɖo ɖe Yerusalem be woawɔ dzadzraɖo ɖe ŋkeke la ɖuɖu ŋu. Egblɔ na wo be, ne miege ɖe dua me le yiyim la, miado go ŋutsu aɖe si lé tsize ɖe ta. Mikplɔ ame sia ɖo, eye miage ɖe aƒe si me wòage ɖo la me. Migblɔ na aƒea tɔ be, míaƒe aƒetɔe tɔ mi be míava kpɔ xɔ si me nedzra ɖo ɖi na mí, be míaɖu ŋutitoto ŋkekenyui la le. Aƒetɔ la akplɔ mi ayi dziƒoxɔ dzi, eye wòafia xɔ gã aɖe si me wòdzra ɖo la mi. Miɖo kplɔ̃ ɖe afi ma hena míaƒe ŋutitoto ŋkeke la ɖuɖu. Nusrɔ̃la eveawo yi dua me,
eye wokpɔ be nu sia nu si Yesu gblɔ na wo la va eme tututu. Ale wowɔ ŋutitotoŋkeke la ƒe nuɖuɖu ɖoɖo da ɖi. Le fiẽme la, Yesu va ɖo kple nusrɔ̃la 12. Esime wonɔ anyi ɖe kplɔ̃a ŋu nɔ nua ɖum la, Yesu gblɔ na nusrɔ̃lawo be, vavã mele gblɔm na mi be, mia dometɔ ɖeka si le nu ɖum kplim fifia la adem asi. Wo katã woxa nu, eye wo dometɔ ɖe sia ɖe bia Yesu ɖekaɖekae be, nyee nye ame si ade wò asia? Yesu ɖo eŋu na wo be, mi ame 12 siwo ƒe asi le agba me le nu ɖum kplim fifia la, dometɔ ɖekae le nu sia wɔ ge. Amegbetɔ vi la aku abe ale si Mawu ƒe gbeƒãɖelawo gblɔe da ɖi xoxoxo la ene, gake baba na ame si adem asi la. Le nyateƒe me la, ɖe womegaxa dzii o la, anyo nɛ wu. Yesu ƒe fiẽnuɖuɖu mamlɛ la. Esi wonɔ nua ɖum la, Yesu tsɔ abolo ɖe asi, da akpe ɖe ta, eye wòŋe eme, hetsɔe na nusrɔ̃lawo gblɔ be, mixɔe ɖu, esia nye nye ŋutilã. Etsɔ wainkplu la heda akpe ɖe ta, eye wòtsɔe na wo, eye wo katã wonoe le enu. Egblɔ na wo be, esia nye nye ʋu, si wotsɔ tre nubabla yeye la nui, esi wokɔ ɖe anyi ɖe ame geɖewo ta. Mele egblɔm na mi le nyateƒe me be, nyemagano naneke tso wain ƒe kutsetse me o, va se ɖe gbe ma gbe, esime manoe yeyee le Mawu fiaɖuƒe la me. Le esia megbe la, wodzi ha, da akpe na Mawu, eye wodo go yi amito la dzi. Yesu gblɔ nya ɖi be Petro agbe nu le ye gbɔ. Yesu gblɔ na wo be, mi katã miele nu gbe ge le gbɔnye, elabena Mawu gblɔ to eƒe gbeƒãɖelawo dzi be, mele alẽkplɔla la ƒo ge, eye alẽawo akaka gbẽe. Gake ne meƒɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la, madze mia ŋgɔ ayi Galilea, afi si mado go mi le. Petro gblɔ nɛ be, ne ame sia ame gblẽ wò ɖi hã la, nye ya nyemagblẽ wò ɖi gbeɖe o. Yesu gblɔ nɛ be, Petro, nyateƒe gblɔm mele na wò be, hafi koklo naku atɔ zi 2 etsɔ fɔŋli la, agbe nu le gbɔnye zi 3. Petro gblɔ kple kakaɖedzi be, gbeɖe, nyemagblẽ wò ɖi akpɔ o. Ne hiã be maku kpli wò kura gɔ̃ hã la, malɔ̃ aku faa. Nusrɔ̃la mamlɛawo hã ɖe adzɔgbe nenema ke. Getsemani. Azɔ wova ɖo teƒe si woyɔna be Getsemani bɔ la me. Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, minɔ afi sia ne mayi aɖado gbe ɖa. Ekplɔ Petro, Yakobo kple Yohanes ɖe asi. Le gaƒoƒo sia me la, vevesese helĩhelĩ kple nuxaxa yɔ eme. Egblɔ na nusrɔ̃la 3 be, nuxaxa te ɖe nye luʋɔ dzi ale gbegbe be, ɖeko wɔ abe ɖe mele kukum ene. Minɔ afi sia, mianɔ ŋudzɔ kplim. Azɔ la, ezɔ yi ŋgɔ vie ɖatsyɔ mo anyi, eye wòdo gbe ɖa bia be ne ele bɔbɔe la, gaƒoƒo la nato ye ŋu ayi. Egblɔ be, Aba, Fofo, nu sia nu wɔwɔ le bɔbɔe na wò. Na akplu sia nato nunye ayi, ke menye nu si nye ŋutɔ medi o, ke boŋ wò lɔlɔ̃lu nava eme. Le esia megbe la, etrɔ yi nusrɔ̃la 3 gbɔ, eye wòva ke ɖe wo ŋu wonɔ alɔ̃ dɔm. Yesu yɔ Petro gblɔ be, Simon, alɔ̃ dɔm mielea? Ekema miate ŋu anɔ ŋudzɔ kplim gaƒoƒo ɖeka pɛ teti hã oa? Minɔ ŋudzɔ, eye miado gbe ɖa be, miagage ɖe tetekpɔ me o. Gbɔgbɔ la le klalo, gake ŋutilã ya gbɔdzɔ. Yesu gatrɔ yi teƒe la, eye wògado gbe ɖa vevie, hegbugbɔ nu siwo wòbia tsã la bia. Esi wògatrɔ va la, ekpɔ nusrɔ̃lawo ganɔ alɔ̃ dɔm ko, elabena alɔ̃ bla woƒe ŋkuwo, womenya nya si woagblɔ nɛ esi wòva kpɔ wo o. Etrɔ gbɔ va kpɔ wo zi 3lia, eye wògblɔ na wo be, miegale alɔ̃dɔdɔ dzi le ɖiɖim ɖe ema. Esɔ gbɔ azɔ,
gaƒoƒo la de. Kpɔ ɖa, wode amegbetɔvi la asi na nu vɔ̃ wɔlawo. Mitso midzo, mikpɔ ɖa, ame si le denye ge asi lae nye ema gbɔna. Yesu dede asi kple Yesu lele. Esi Yesu ganɔ nu ƒom la, eƒe nusrɔ̃la 12 dometɔ ɖeka si woyɔna be Yuda Iskariot kple ameha gã aɖe siwo lé yiwo kple kpowo ɖe asi henɔ nyanyram ŋutɔ la va do. Ame siawoe nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo kple Yudatɔwo ƒe amegã bubuwo dɔ be woalé Yesu vɛ. Hafi woava ɖo teƒea la, Yuda Iskariot gblɔ na wo do ŋgɔ be ame si ŋu mate ɖo agbugbɔ nu na la, eyae. Milée ne miakplɔe ayi. Esi ameha la va ɖo teƒea teti ko la, Yuda Iskariot zɔ ɖe Yesu dzi, hedo ɣli yɔe be Nufiala, eye wògbugbɔ nu nɛ. Ameha la dze Yesu dzi helée sesĩi, gake ame aɖe he eƒe yi ɖe go, eye wòkpa nunɔla gã la ƒe dɔla ƒe to ɖeka, wòge va dze anyigba. Yesu bia elélawo be adzodala vɔ̃ɖi aɖee menye hafi mietsɔ yiwo kple kpowo ɖe asi va be yewoalema. Menɔ gbedoxɔ la ƒe xɔxɔnu gbe sia gbe nɔ nu fiam, ke esia va eme be woawu ŋɔŋlɔ kɔkɔe la nu. Le esime nya siawo katã nɔ dzɔdzɔm la, eƒe nusrɔ̃lawo katã si dzo. Ɖekakpui si si dzo. Ɖekakpui aɖe si ta aklala biɖibiɖi ko la nɔ Yesu yome. Esi amelélawo te kpɔ be yewoalée la, esi amama hegblẽ eƒe avɔ la ɖi. Le Sanhedrin la ŋkume, wokplɔ Yesu yi nunɔlagã ƒe aƒe me, afi si nunɔlagãwo kple Yudatɔwo ƒe amegã bubuwo kple agbalẽfialawo va ɖi anyi ɖo le ɣeyiɣi kpui aɖe ko me. Petro nɔ adzɔge ʋĩi le Yesu yome. Esi wòva ɖo nunɔlagã la ƒe aƒe me la, eto nu xadzaa ge ɖe aƒea me, eye wòyi ɖanɔ anyi ɖe subɔla gbɔ, nɔ dzo ƒum. Nunɔlagãwo kple Yudatɔwo ƒe ʋɔnudrɔ̃lagãwo nɔ nutsotso aɖewo dim le Yesu ŋu be yewoatsɔ abu fɔe, eye yewoatso kufia nɛ, gake womete ŋu kpɔ nutsotso aɖeke o. Ame geɖewo va ɖi alakpa ɖe ase o, gake nya siwo katã wogblɔ la mesɔ o. Ame sia ame ƒe ɖaseɖiɖi to vovo tso nɔvia tɔ gbɔ. Mlɔeba la, ame aɖewo da alakpa ɖe esi be míese wògblɔ be magba gbedoxɔ sia, si amegbetɔwo tu la, eye matu bubu si manye amegbetɔwo ƒe asinudɔwɔwɔwo o la, le ŋkeke etɔ̃ megbe. Togbɔ be wogblɔ alea hã la, amewo ƒe nutsotsowo gato vovo. Mlɔeba la, nunɔlagã la tso bia Yesu le ʋɔnua ŋkume be ɖe nele gbegbem be yemaɖo nutsotso gbogbo siwo wotsɔ ɖe ŋuwò la ƒe ɖeke ŋu oa? Nya aɖeke mele asiwò nàtsɔ aʋli ɖokuiwò tae oa? Yesu meke nu o, ke boŋ ezi kpikpoo. Nunɔlagã la gabiae be, wòe nye Kristo si nye yayratɔ la ƒe via? Yesu ɖo ŋu nɛ be, nyee. Tso azɔ dzi, miakpɔ amegbetɔvi la wòanɔ anyi ɖe ŋusẽkatãtɔ la ƒe nuɖusime, eye wòanɔ lilikpowo dzi atso dziƒo ava. Ŋuɖoɖo sia do dziku na nunɔlagã la ale gbegbe be wòdze eƒe awu si wòdo la hegblɔ be ɖe wòhiã be míagadi ɖasefowo ɖe eŋua. Gbeɖe, míekpɔ afiatsotso xoxo, elabena miawo ŋutɔ miese busunya si wògblɔ. Azɔ nu kae nye miaƒe afiatsotso? Wo katã wobu fɔe be edze na ku. Azɔ ame aɖewo tu ta ɖe mo nɛ ƒia, ɖewo tsɔ nu bla mo nɛ, eye ɖewo hã tu kɔe sesĩe hegblɔ be, gblɔe na mí, ame kae ƒo wò? Eŋudzɔlawo hã ƒoe. Petro gbe nu le Yesu gbɔ. Le ɣeyiɣi sia me la, Petro nɔ aƒea ƒe gbadzaƒe. Ɖetugbivi aɖe si nye nunɔlagã la ƒe subɔla ɖeka la kpɔ Petro dze sii esime wònɔ dzo ƒum,
Ɖetugbivi la te ɖe Petro ŋu, eye wòlé ŋku ɖe eŋu nyuie. Ke edo ɣli be, wò hã Yesu si tso Nazaret la yomedzelawo dometɔ ɖeka nènye. Ke Petro sẽ nu gblɔ be, nyemenya alo se nu si gblɔm nèle la gɔme o. Ale wòtso ɖanɔ agbo la ƒe mɔnu. Subɔla la ƒe ŋku ganɔ Petro ŋu kokoko. Ekpɔ afi si wòɖanɔ, eye wòyɔ ame bubuwo hegblɔ na wo be, mebe ame sia la, Yesu yomenɔlawo dometɔ ɖeka wònye. Petro gasẽ nu be, nyemenya Yesu o. Ke ame siwo tsi tsitre ɖe dzoa gbɔ la hã de asi gbɔgblɔ me na Petro be, vavã wo hã wo dometɔ ɖekae nènye, elabena Galilea nètso. Petro ta nu gblɔ be, le nyateƒe me la, nyemenya ame si ŋuti miele nu ƒom le la gɔ̃ hã o. Kasia koklo ku atɔ zi evelia, enumake Petro ɖo ŋku Yesu ƒe nya siawo dzi be, hafi koklo naku atɔ zi eve la, agbe nu le gbɔnye zi etɔ̃. Esia na be eƒe dzi gbã, eye wòfa avi hehehe. Marko 15. Yesu le Pilato ŋkume. Esi ŋu keŋdi kanya la, nunɔlagãwo, dumegãwo, agbalẽfialawo kple ʋɔnudrɔ̃lawo kpe ta be yewoade ŋugble le nu si yewoawɔ la ŋu. Woɖoe be yewoabla Yesu, aɖoe ɖe Pilato, ame si nye Romatɔwo ƒe mɔmefia, si nɔ Yudea dzi ɖum le ɣe ma ɣi me la gbɔ. Esi Yesu va ɖo Pilato gbɔ la, Pilato biae be, woe nye Yudatɔwo ƒe fia la? Yesu ɖo ŋu nɛ be, abe ale si miegblɔe ene. Nunɔlagãwo tso enu be, ewɔ nu vɔ̃ geɖewo. Pilato gabiae be, nu ka ta mèdi be yeaɖo nya aɖeke ŋu o? Nya gbogbo siwo katã wotsɔ ɖe ŋuwò la nye nyateƒea? Gake Yesu meke nu o. Esia wɔ nuku na Pilato ŋutɔ. Wotso kufia na Yesu. Azɔ nu ɖeka aɖe si Pilato wɔna ɖaa le ŋutitotoŋkeke la dzi lae nye be, eɖe asi le Yudatɔ gamenɔla ɖeka si ŋu amewo lɔ̃ be woaɖe asi le la ŋuti. Gamenɔla siawo dometɔ ɖekae nye Barabas, ame si kple ame bubuwo wu amewo le hoowɔwɔ gã aɖe si wowɔ va yi la me. Azɔ amewo ƒoƒu, eye wobia tso Pilato si be wòaɖe asi le gamenɔlawo dometɔ ɖeka ŋu na yewo, abe ale si wòwɔna ɖaa ene. Pilato bia wo be, miedi be maɖe asi le Yudatɔwo ƒe fia la ŋu na mia? Le esime wònya nyui be ŋuʋaʋã ta koe nunɔlagãwo tsɔ Yesu de asi nɛ ɖo. Ke nunɔlagãwo ƒoe ɖe ameawo nu be woabia be woaɖe asi le Barabas boŋ, ke menye Yesu o. Pilato bia wo be, esi miebe maɖe asi le Barabas ŋu ɖe, nu ka miebe mawɔ kple ame si mieyɔna be Yudatɔwo ƒe fia? Ameawo katã do ɣli be, klãe ɖe ati ŋu. Pilato bia wo be, nu vɔ̃ ka wòwɔ? Ke ameawo gado ɣli sesĩe wu tsã be, klãe ɖe ati ŋu. Azɔ Pilato vɔ be ameha la ava wɔ ʋunyaʋunya, eye be wòadze wo ŋu ta la, eɖe asi le Barabas ŋu na wo, ke eɖe gbe be woaƒo Yesu kple atam. Le esia megbe la, ekplɔe de asi na ameawo be woaɖaklãe ɖe ati ŋu le woƒe didinu. Asrafowo ɖu fewu le Yesu ŋu. Asrafoawo kplɔ Yesu yi woƒe nɔƒe le fiasã la me, eye woyɔ asrafo siwo katã dzɔa fiasã la ŋu la ƒoƒu. Wodo awu dzĩ nɛ, eye wotsɔ ŋu wɔ kuku heɖɔ nɛ. Azɔ wode asi fewuɖuɖu le eŋu me. Wodo gbe nɛ gblɔ be, Yudatɔ ƒe fia nenɔ agbe tegbee. Amewo tsɔ ameƒoti ƒo tame nɛ, ɖewo ɖe ta ɖe mo nɛ, eye ɖewo bua dze klo be yewole esubɔm. Esi wowɔ funyafunyae ʋu wòtiwo la, woɖe awu dzĩ la le eŋu, etsɔ eya ŋutɔ ƒe awuwo do nɛ.
eye wokplɔe dzoe be woaɖaklãe ɖe ati ŋu. Woklã Yesu ɖe ati ŋu. Le mɔa dzi la, wodo go Simon Kirenetɔ wògbɔna dua me, eye wozi edzi be wòakpe ɖe Yesu ŋu akɔ eƒe atitsoga la. Simon siae nye Alexandro kple Rufus fofo. Ale wokplɔ Yesu va teƒe aɖe si woyɔna be Golgata, si gɔmee nye ametakoliƒe. Le afi sia la, wotsɔ gbe siwo vena la tsaka wain tsitsi aɖe hekpe nɛ, gake menoe o. Woklãe ɖe atitsoga ŋu, woda kɔ ɖe eƒe awuwo dzi be woakpɔ esi ame sia ame axɔ. Anɔ abe ŋdi ga 9 me ene esi woklãe ɖe atitsoga ŋu. Woŋlɔ nutsotso siwo tsɔ ɖe ŋu. Esi ta woklãe ɖe ati ŋu la, ɖe ʋuƒo kakɛ aɖe dzi, klã ɖe atitsoga la tame. Nu siwo ŋlɔ ɖe ʋuƒoa dzi nye Yudatɔwo ƒe fia. Woklã adzodala eve aɖewo hã ɖe eƒe axa eveawo dzi. Ale wowu ale si mawunya gblɔ da ɖi la nu be wobui ɖe ame vɔ̃ɖiwo dome. Ame siwo va nɔ eŋu tom la ɖi alɔme le eŋu, eye woʋuʋua ta hekonɛ. Ɖewo hã doa ɣli gblɔna nɛ fewuɖutɔe be, "Ɛhɛn, kpɔ ale si wòva zu na wò ɖa. Woe be yeate ŋu agba gbedoxɔ la, agbugbɔ atui le ŋkeke 3 megbe. Nenye be ŋusẽ le asiwò nàte ŋu awɔ nukunu gã siawo la, ɖe ɖokuiwò le atitsoga la ŋue." Nunɔlagãwo kple agbalẽfiala siwo nɔ tsitre ɖe teƒea hã nɔ alɔme ɖem le Yesu ŋu. Wogblɔ be, ame sia te ŋu xɔ na ame bubuwo, gake mete ŋu xɔ na eya ŋutɔ ɖokui o. Wo Kristo la, wo Israel ƒe fia, ɖi le atitsoga la ŋu, ekema mí katã míaxɔ dziwò ase. Adzodala eve siwo klã ɖe atitsogawo ŋu kpli gɔ̃ hã dzui. Yesu ƒe ku. Le ŋdɔ ga 12 me lɔƒo la, zado keli do ɖe anyigba blibo la dzi va se ɖe keke ɣetrɔ ga 3 me. Le ɣeyiɣi sia me la, Yesu do ɣli sesĩe be, "Eloi, Eloi, lama sabatani," si gɔmee nye, "Nye Mawu, nu ka ta nègblẽm ɖi?" Esi ame siwo nɔ tsitre ɖe afi ma se esia la, wogblɔ be, "Kpɔ ɖa, ele Eliya yɔm." Le esia ta wo dometɔ ɖeka ƒu du yi ɖaku wain tsitsi, eye wòkɔe ɖe ƒumekutsa me, tɔe ɖe ati nu, hetsɔ ɖo nu na Yesu be wòano. Egblɔ kpe ɖe eŋu be, "Miɖe asi le eŋu, azɔ ne míakpɔe ɖa, be Eliya ava ɖee le atia ŋuti hã." Yesu gado ɣli sesĩe, eye wòmia nu. Le gaƒoƒo sia me tututu la, xɔmetsovɔ siwo tsɔ xe kɔkɔeƒewo ƒe kɔkɔeƒe la ŋkume le gbedoxɔ la me la ma ɖe 2 tso dzi va se ɖe anyime ke. Esi Roma srafo si nɔ Yesu ŋu dzɔm kpɔ ale si Yesu kui la, egblɔ kple seselelãme geɖe be, "Ame sia la, Mawu ƒe vi wònye vavã." Nyɔnu aɖewo hã nɔ adzɔge nɔ nu siwo nɔ dzɔdzɔm la kpɔm. Ame siawo nye Maria Magdalatɔ, Maria si nye Yakobo suetɔ kple Yose dada kple Salome. Ame siawo kple Galilea nyɔnu bubu siwo nye eyomenɔlawo. Ame siwo subɔnɛ ne eva Galilea la hã dze eyome va Yerusalem. Yesu ɖiɖi. Nu siawo katã dzɔ ŋkeke ɖeka do ŋgɔ na Dzudzɔgbe ŋkeke la. Le ɣetrɔ me lɔƒo la, Yosef si tso Arimatia, ame si nye Yudatɔwo ƒe ʋɔnudrɔ̃la gãwo dometɔ ɖeka, si ŋu bubu le la, va Yerusalem. Ame sia hã nɔ mɔ kpɔm na mawufiaɖuƒe la ƒe vava. Eyi Pilato gbɔ kple dzideƒo hebia be wòaɖe asi le Yesu ƒe kukua ŋu na ye. Pilato mexɔe se be Yesu ku le ɣeyiɣi kpui aɖe ko megbe o. Eyɔ Romasrafowo ƒe amegã si ƒe dzikpɔkpɔ te nyawo nɔ la, eye wòbiae be Yesu ku vavã hã.
Asrafomegã la ɖo kpe dzi na Pilato be eku. Ale Pilato ɖe mɔ na Yosef be wòaxɔ ame kukua aɖaɖi. Yosef ƒle aklala biɖibiɖi gã aɖe eye wòɖe Yesu ƒe ŋutilã kuku la le atitsoga la ŋu. Exatsa aklala la ɖe eŋu eye wòkɔe ɖamlɔ yɔdo si wòɖe ɖe agakpe me la me. Hemli kpe gã aɖe ɖo yɔdo la nu. Maria Magdalatɔ kple Maria Yose dada hã nɔ afi ma kpɔ afi si woɖi Yesu ɖo. Marko 9. Yesu ƒe tsitretsitsi. Le fiẽ me, esi dzidzɔgbe ŋkeke la wu enu la, Maria Magdalatɔ, Salome kple Maria Yakobo dada woyi ɖaƒle ami ʋeʋĩ si wosi na ame kuku be magblẽ kaba o la da ɖi. Le kɔsiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔ, le ŋdi kanya la, wofɔ, wotsɔ amiawo ɖe asi, dze mɔ ɖo ta Yesu ƒe yɔdo to. Esi wole mɔa dzi yina la, wobia wo nɔewo be, ame kae amli kpe gã si le yɔdo la nu la ɖa na mi? Gake nukutɔe la, esi wova ɖo teƒea la, wokpɔ be womli kpe si wotsɔ tu yɔdo la nu la ɖa ɖe adzɔge, eye yɔdoa le ʋuʋu. Woge ɖe yɔdo la me, eye wokpɔ ɖekakpui aɖe wònɔ awu ɣi tititi me, nɔ anyi ɖe yɔdo la ƒe nuɖusime. Le nyateƒe me la, vɔvɔ ɖo nyɔnuawo ale gbegbe be dzidzi ƒo wo, gake mawudɔla la gblɔ na wo be, migavɔ̃ o, menye Yesu Nazaretitɔ si woklã ɖe ati ŋu la dim miele oa? Mele afi sia o, etsi tsitre. Mikpɔ afi si wokɔ eƒe ŋutilã mlɔe ɖa. Azɔ miyi ɖagblɔ nya sia na Petro kple nusrɔ̃la bubuawo be Yesu dze mia ŋgɔ yina ɖe Galilea. Miakpɔe le afi ma abe ale si wògblɔe na mi hafi ku ene. Nyɔnuawo do go le yɔdo la me kple vɔvɔ gã aɖe. Wovɔ̃ ale gbegbe be womegate ŋu aƒo nu gɔ̃ hã o. Kɔsiɖagbe ƒe ŋdi kanyae Yesu fɔ tso ame kukuwo dome, eye ame gbãtɔ si kpɔe lae nye Maria Magdalatɔ, ame si me wònya gbɔgbɔ vɔ̃ 7 do goe le. Eɖake ɖe nusrɔ̃lawo ŋu, woƒoƒu ɖe teƒe ɖeka henɔ konyi fam, henɔ avi fam. Egblɔ na wo be yekpɔ Yesu wòle agbe, gake nusrɔ̃lawo mexɔ nya sia dzi se o. Esia megbe la, Yesu ɖe eɖokui fia ŋutsu 2 siwo nɔ mɔ zɔm yina teƒe aɖe si tso abo, ke womekpɔe dze sii gbã o. Esi wova kpɔe dze sii mlɔeba be Yesue la, wotrɔ yi ɖagblɔe na wo tɔwo, gake womexɔe se o. Emegbe la, Yesu ɖe eɖokui fia nusrɔ̃la 12. Esime wonɔ teƒe ɖeka nɔ nu ɖum, ehe nya ɖe wo ŋu vevie le woƒe dzimaxɔse kple tosesẽ ta, elabena wogbe be yewomaxɔ ame si kpɔe le eƒe tsitretsitsi megbe la ƒe nya dzi ase o. Azɔ egblɔ na wo be fifia la, miyi ɖe xexe blibo la me, eye miagblɔ nyanyui la na ame sia ame le afi sia afi. Ame siwo axɔ nyanyui la, eye woade mawutsi ta na wo la akpɔ ɖeɖe. Ke ame siwo ase to, agbe nyanyui la xɔxɔ la, woabu fɔ wo. Dzesi siawo akplɔ ame siwo axɔe se la ɖo. Le nye ŋkɔ me woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe. Woaƒo nu kple aɖe yeyewo. Woalé dawo kple woƒe asiwo, eye ne wono aɖi vɔ̃ɖi hã la, masi wo o. Woada woƒe asiwo ɖe dɔnɔwo dzi, eye woƒe lãme asẽ. Esi Aƒetɔ Yesu wu nya siawo nu la, wokɔe dzoe yi dziƒo, eye wòɖanɔ anyi ɖe Mawu ƒe nuɖusime. Nusrɔ̃lawo ɖo gbe henɔ mawunya gblɔm na amewo tso teƒe yi teƒe. Aƒetɔ la nɔ kpli wo, eye wòɖo kpe eƒe nya la dzi to dzesi siwo kplɔ eƒe nyawo ɖo la me.